ngasi pangkok seriba asli gumlaba untuk program asida sarung yawa club organization upon kara matam sedin progress ki magdabani marandi adu gumlaba Bishempur gi sini khul haiba police miyam gidamakta sekon da leiba maira pa izat temsing nariba asigumlaba aikoina akan ba khongthang ke asina arba steni adu matunda press asida yaubi level insinjari maramni kausanjage wangang loi ahan bada ke john kabui bu haireba victim asigi matangda wai marik chumbo wahi khara phongtok pinabagdamakta stage da lengjan berakna bagdamakta kausanjari thopubasing amadi members sing khudingmakpu ikok nonjabaga loinana hairiba victim asigi imung manunggi side tegi aduga sangangai kabui khulngi maigai degi ngasigi mifam ngasigi dharna natrag sit in protest asida yaubiriba khudingmakpu kai khumjabaga loinana amadi thagassabaga loinana welcome tawjari habi wafam asi ihan hamda thamjage ngasi aikoina pangthoiba mifam asigi maramda hakna thoina sangna details oina haidragasu mipum khudimakna bhab tanaraba khangnaraba wafamni haibasi ihan hamda thamjage aikoigi aigi mangda hujik aikoigi moderator natra conductor na haikiba yamana haikiba wafam khudingmak marikchumna mipum khudingmaki thamoinungda khangba yaba khangdaba leramba taragasu haikiba wangang aduna o si oire boire haibasi mayam khudingmaki thamoinungda digest tawduna leikraba wafamni haibasi ayhaknasu amukana remind tawjabani adubu ngasi thoiba victim oriba aigi isan amede aigi sa ming oina kasaklu haidana hairiba ming asi aikogi maitai londa handoagadi sana thoibi haibagumani masigi meaning asi adana hairiba nupi masa asi angangni sahi taraga mathoi khakta ngairiba yamna naujariba samna harabada logi matung ina yengba matamda pokso eki manung sanba sahi tara nipan gi makhada laiba mising nupi sing asi yum panba yadriba adugumba nupi masani habse koi khuding mana khangi maramaduna hairiba nupi masa sida nupi oibegi izzat temsing nadana nupi oibegi izzat pu manghandana namja namthek nadana hairiba thabak asi equis oiriba nupa gambi hairiba nupa asina thabak asi chathakre haibasi koi khuding mana khangi madu thabak oina taruka matamda yade haiba mising asina amuk song thorokpa yadana leirebo wafam adu mu yadabaduna mu stumbling block oinam thamba matamda yamna aikoi thabak asi flow da chatpa yadaba haibase aikoi gi manipur asida thengnari bai koi kuding makna ngasi khaki wafam nate hairiba sigumbagi crime mayam asi nong makang dana aikoi gi mitna aikoi gi nakongna ta dana udana leiraba adugumbagi thogdokni haibasi mayamna khangi sigumba thogdok sigumba yamna miyoi bana satloi daba saram chatpa sigumbagi thabak thoram khuding mase aikoi gi laimai degi aikoi gi manipur hariba state asidagi aikoi lokthokhinaba masi thorok tanaba haibasi di hajik leiriba aikoi mi oina miyoi bi wakhal leiraba mesor oiraba aikoi khuding mana chungsinnare haraga sigumba mi oidaba wakhan ta daba mising asibo chumthokpiba amadi makoibu afaba achumba lambida laknanaba makoibu para tambiba habasi aikoi khudingmaki daitani habasi aikoi khudingmana khangi maramaduna aina yamna sangna hairoi mipum khudingmana khangnarabani adu lakpiriba lingsin biriba khudingmangnasu matung tarapada sigi maram asida akhang ahi mayam amasu suggestion kaya ama pibigani habasi aigi thajabani aduna aigi morki oinadi hairiba samsilliba aikoi khongthang ase ngasi khakna ahanba adugumbagi step ta changchin garabani adubu tung koina
मसिगी प्रोसेस असी संगप मतमदा अरोइबा डेस्टिनेशन पंथुंगफम अदु यौद्रि फावबदी वारसु वाना ngasiगी मिफम असिदा लाकपिरिबा तिनबिरिबा थुइदो हिंदोना संगांगै अपुंबगी अखोय अमत्ता ओइबा नुंसी चानबगी अदु मि लिपुल लेरबा अदु मि जात बिजात खाइदबा अखोय अमत्ता ओइबगी वखलोन अदु पुनसिल हारगा हाइरिबा अखोयना संचिलबा खोंथांग असे माइ पाक्त्रि फाव पंथुंगफमदु यौद्रि फावबदा अखोय खुजें पलोइनना थमोय अमत्ता ओइबगी लिंजेन अमत्ता ओइबगी नुंसीबगा लोइनना अखोय मसिगी लान असि थेंगमिनसि हाइबसि आहाकी साइटगी अदुगा विक्टिम ओइरेबा नुपी मसा असिगी इमुंग मनुंगी साइटगी अदुगा थोइदो इंदोना अखोयगी संगांगै कबुई खुनगी माइगैदगी सिगी वफम खरा असे तेलमना थमजरेरगा मतंग असिदा बिदाय लौजगे वांगांग लोइना कौशनजगे अखोयगी मिस्ट्रेस फाइजंग लु victim family da gi side gi wafam khrasu akhoi ngasi gi tilliba club organization marabaibi punamakna dana na bagi damakta phongdok pina bagi damakta su victim family gi side gi mistress Faijinglu Fajai Gailung haiba akhoi gi isebu wai khara thambina bagi damakta kausanjari lakpiriba isin inau amadi ma iben mayambu aina ahamba makta ko nonjari kasak lu hairiba angang se aigi isu pini ma sahi 13 khaktang ngairiba angang ni adubu magi sahi 13 khaktang ngairiba angang sibu hozik gangbi gang mai hairiba nipa masa asina rep tobire amuk tang natre hanjin tawrabani mahasem angang sida mana ki halli ai police ni nang ai ki drai dana nang hek haidora patarabadi ai na hatokani haidana angang sina gangbi gang mai hairiba police constable asina magi huji tengno panda ma posting taribani aduna mana lakpa matam sida angang sibu sumaini ki halaga asum namja nam thek tawdana mahangna angang sibu ki halli angang se haido yada dana themaga haido pa matam sida ai hauzik suki mana la aga aibu hatokani madi police ni haidana mana angang sna sum haidana lai adubo lakpire ba ima indon singna angang sigi damakta nungsi biduna thawai haksang yauna ai udi nungsi bidra so angang sibu nungsi biduna how song biu haina aina hari adoga Bisempur police station gi ayo amadi laibiriba mari lainaba authority mayam thubiriba saknairiba mayam sina so angang sibu nungsibiduna angang sibu nungsibiu aina mo hanna haijari lakpiriba media gi thongdagi su aina mo hanna request tawjari maramdi lakpiriba media gi kuthangda lakpiriba sisu kasil kaya sin thungna ye hombi haina aina hanna request tawjari hai wasu yam ngam ai ngai yam kamni ngai weba wakhalda phawoi leite maramaduna ngasi tariba miyam na sit in protest Pambiriba Imai Bel Singh Amadi victim family na tariba Milugi Pirang Singh ase Masi Suksoi Soidana Hairiba Gangbai Hairiba Manipur Police ki uniform selaga miyam gi seva tauni haina songthoriba phatraba saramjat chatlaba asigum laba miui sigi matakta soidana tabu oigani soidana mak senme yaroi mak fana korna nathaiduna puba yaroi asumba lambida soidana sangakani mak nganna sangja hobana fagani natrabadi mak ki mathakta nongma natraga nongmadi mak aikogi inakta turagadabani maramadana ngasigi tenbiriba miyamna amutang khut thangat piraga hojik mangda kak mittegi pita khraba aikogi victim family na phongdok piribasing ase aikoi hairiba
victim masjid senariba gangmai asibu फादुना मतिक चाबा प्रमाण मतिक चाबा एक्शन लौखट पियु है मणिपुर गवर्नमेंट की माइगईदा अमुतंग मयाम तिनबिनी सिंगना एक्शन लौखट पियु अमदी फाबियु हाइदना अमुतंग खुद थांगत मिनना लाउमिननबा अमुतंग हाइजगे मतंग तंजा सि लौजरगा हुजिकी मिलुदा ताकिबा पिरांग सिंग अदुगी तंजा अदु लौजरगा ngasiगी फंबिरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मैरा पाइबी इमाइबल सिंह पुनमंगना अहाक लाउजर के मागी मथकता एक्शन लौखट पियोना लाउबिगदबनी को सरकार ना एक्शन लौखट पियो हायना आई हौजरगे बिसेमपुर गी मनिंग लेबा सिनी खुल हाइना खंगनबा असिदगी फत्रबा गांगबी गांगमई हाइबा मणिपुर पुलिस ता एम्प्लॉय होइबा नुपा असिगी मथकता गांगबी गांगमई मणिपुर पुलिस ता थबक तौबा नुपा असिगी मथकता लौखट कदबनी ngasi tinbiriba miyamna एक्शन लौखट कदबनी हाइना मियाम अमत ओइबा वखलोल असि थमोय नुंगदा चेनबीबगा लोइनना अखोयगी मरी लेनबा प्रेस मीडिया सिंगना लेबा की मफम खुदिमक यहोन बिरगा लेबा की फमनाइबा खुदिमक की नाकोंग यहोन बिरगा हाइरिबा सारम चलबा पुलिस असिना मणिपुर पुलिस अपुंबगी चेंदा हंदुना यूनिफॉर्म माना सेलिबा यूनिफॉर्म असिना पुलिस डिपार्टमेंट मै थमजरगा ngasi program asi makha chathajarake mayam phambiro yani magi mari mata magi imung manung kharaga loina duna mafam da khunda duna laikhiba issue amagi yamna thamoi sokningai oiraba nupi oibi khoigi aduki matik sakningai oiraba adugumba thokthok ama thokhibagi ngasi Sangangai usikol laikai gi community hall asida mifam pangtho iba loinana matungda aikhoina angang sigi damakta sangsalakadoriba khongjong khudingmakta ayetpa apanba laitaba mangon pibinabagi damakta aikhoigi khonggang sibu konbiriba Budo bientho anigi mafamda ikok nona khurumjari loinana ngasigi asigumlaba maru oiraba thoktana ngakta lakhraba thokhigadawgi chungaidana leiramagani hauji su thoiba asigumba thodok asiga mari leinana pangthokliba wakat mifam asida aigi imungi achinba thabaktuna maru oide asigumba thodok singa se aikhoi gi chu ithodangni haibagi wakhalol amada lengthok piraktuna asigumlaba mifam asibu mapung phahan biriba thodang lobiriba mipung khudingmak pusu kai khumna jabaga loinana kok nonjari ngasi kabui ningon sahi taraga mathoi khakta ngaijari bi kachaklung hariba isunupi se mamangda sugumba thodok se thoga lakhiba ngaktani adubu ngasidi aikoi ki changangai khunggang dasu haibidi mahangna bisnupur da leijagargasu mak changangai khunggang sigi I marini aduna sangangai khunggang sidasu asigumba thodok singasi thore asigumba thodok singasi akoina amona thoktana ba haidana mamang thakta thokhiba thodok kayada manipur da leiriba khunai sida leiriba nupi angang nupa naha khaktana lauduna da lakhi khongjang changsan duna da lakhi adubu ngasi phawbadadi masi hojik phawba thingmangamdana lakli masini akoigi nupi oibigi khwaidagi hena thamoi chakchari base yamna pendri base karigino masi ngasi bawa thingbangam da base ki maram se karigino haiba ma manipur da
Manipur government pali government ki makhada department kaya leiri ain kaya ma semi law kaya ma leiri kanana semi miyam na semi taibang miyoi ba khoi na semba law ni ain ni adubu law do karamba mong da season na bira season na riba no karamba mong da khong thang biri bano ain do karamba mong da season na riba no hai ba do adumadi apangba praja khoi di khangba ngamdre hai ba wafam se khangna phongthok pangam da bana kongai ni ahambada aina haijaning base hoi akhoi gi paraja se yamna pangjare khoi adubu ihalambada aina haijaning badi khoi gi sigumba thodok sing ase tholakli base akhoi sum tajabada apangba akhoi sum tajabada sigi namakta tongamba loma pass tawgre hai pass tawgiba lo du thabak to onthok pirabra adudi akhoi apangba akhoi ujade tajade masina karigino pass tawgiba loma ama madu thabak to onthok piraktri basina karigino kari marangino kari marangi damakta masigi pass tawgraba posi ngasi mawda thabak oin onthok pidribano haiba ama masida akoina pungningda phaujaba wakhalol amadi masigi maramse sanga laiba paisa paiba ina kaira khunba mi khakidi lo je ain je season naram gadara season narabara nakong na sutai mase season nare habase aduga lairaba leijadaba tola taraba michang su leijadaba adugumba miyoi gina kadomda karmain tawraga masigi lo se masigi ain se masi thupchan sigena khallaga chatpirabra haibadi satle haibase maso khoi gi thamoida thamjage thamoidagi tholokwa wahaina phongtok jage aduna asigumba thokthok sing ase akhoi thohan janingde ngasi thoiba thokdok si mathangda kanagi imungda thokadoino khangde ngasi di kabui gi isu nupi amada thoe hayang na maitai khungi kanada thokdoino mathangda na muslim khungi kanada thokdoino haibase akhoi na ngasi phawda khoi uba khangba ngamde kaina akhoi lai natabani na adu thogani haibadi tholakani haibadi khange maramdi karigino haibada sab saba magi laukhafam thokpa pibam thokpa laukhafam thokpa magi pibam thokpa marangi chairak ngasi gawboda mapung phana pi khiba laukhat khiba che akhoi yu ujadaba ita tajadaba aduna taseng na haibada akhoi praja oiba khoidadi yam penjadraba masida hojik panbiriba Manipur government gi maikaida akhoi praja akhoi na laujari base Manipur government na tabibam thoi maramdi ngasi government lama semdana praja akhoi gi mapi mapa haidana akhoi na karigumba ma aruba ma lakko matamda government haina leise si minister manak chasi adugi minister do manak chasi adugi mantri do manak chasi adugi MLA do manak chasi haidi base ai khoina mase achumba khara aphaba khara tawrakna bagi damakta haibadi manipur khunai se mase kanna bagi damakta khunai se wo yokna na bagi damakta khunai se mai pak na nongai na hinghanna bagi damakta praja ai khoina ne sahi manga gi khoi gi rai se piraga ngasi gi government se sengki bani haina ai thamjage aduna ngasi gi panbiri ba government na akhoi gi praja gi apambada haibadi praja mana pame haidana apambada do loina sapiu haibanate sidi miyoi bagi punsida miyoi ba amana temsing na ba
नुपी ओइबिगी पुंसीदा नुपीबु करी साना पोतौना खनबीबा असिगुम्बा पोसिदी ngasi government tauge harabadi government lokhapige harabadi aidi mase panglulu na thoidara haibase mai hanba maktada ai thamjage adunga ngasi gi oiraiba phibam si government na ngasi ai khoi gi isu nupi kansaklung hariba angang pi masa sai tara ma thoi mapung phadri ba se mangona thoiba thokdok sina aroibo henbio haibase ngasi gi manpu government gi mafam da thamjage सेमीबा आइन लो दो मफम मतम साना नियम चुमना मिचंग मिखाई नाइदना सिजन नबियो थबक तो ओंथोकपियो हाइबसिमसो आई थमजगे अदुगा मखा ताजरकपदा ngasiगी मिफम सिदा अखोइनि याम नुंगाइत्रिसे सही तरागा माथोइदा ngaरिबा angang nupi masa sida gangbi gangmai hairiba Manipur police ki Kasteban oiriba Tengnopon dengna taisiko Tengnopon SP gi makhada mahaki thabak posting leiriba asigumlaba Kasteban gi pham ama pudona leiriba gangbi gangmai hairiba nupa masa asina hairiba isu nupi kanchaklung hairiba chanupi si isu nupi si nupi oibegi haibadi mahangna mapung marai phadana magi punsida jumbal lamida khongda ba yare haira boradi karino khoi khanara seba sahi taraga ma thoi khakta ngari ba nupi masa sida namja namthek piraga angang asigi punsida aki akhang pibiraga haukhiba January gi gangai tauba matam adudagina haujuk phawba mana thupchallaga angang sida akibe piraga nammaga lakpi khiba angang sigi punsi si laikha tari bani hajik se angang se laikha tari bane ba adugum leba thokthok sida senari ba nupa masa police constable ni hariba nupa masa si nupi masa asigi imung manungna police ta Bishempu police ta FIR ampa laga maku phabi na ba haidana haija kharaba matungda phabi rakdri se marang kari no thiru raga ben pithokhre haiba karamba mong da piriba pokso eki makhada maral lairaba adugum laba nupa masa adu karamaina ben pithok piriba masi akoi paja akoi khuding mana gyan tabam thoe masi ai nga sai mamang da haije gi bido sanga laiba paisa paiba miyoi gi dadi sugumba ain je ek se lai braina ado laira bagi di lai tarabra haije ri se sigi matang sida ne kari marangi maku bel da pithok pirami bano haujik so athuma matamda hairiba nupa masa gangbi gangmai hairiba Manipur police ki Kasteban oiriba wasak pada leiba ngakani hairang gadoriba police sangam daito da malaiba ngakani hairang ani praja gi seba taugani hairang ani ngasidi praja da set tana saba hauraiba adugum laba nupa macha ado athuba matamda phabi raga magi phangpham thokpa mana lawpham thokpa magi marando matik chana pibi nabagi damta matang sida khoi Manipur government gi hauji khoi gi ipa ima sakpiriba chief minister mingoina panjarabada honorable khoi gi sar birengi pungning matang sida changa Manipur da leiriba ni changa ngai khunggang da leiriba parjai khoina mama moina chief minister gi puning chingsin jaduna wakat se tabi yu haina ai ngasi thamjage aduga athuba matamda nupa masa se phabiraga maku sab magi phangam thokpa punishment do pibiu
masi karigumba pibi da taragadi ngasi ngasi mak angang sigi damakta JC ma semi ba JC ma sem khre JC sigi khongboro waina punna koi changang ai khonggang da leijari ba kabui waigera mitai waigera kokki waigera muslim waigera khonggang sida leijari ba koi khuding mangna sap manana lepaga angang sigi damakta koi changchin ba yaba khongjang khudimak JC na lamjing oiraga changchil lakwa khongjang khudimak ta koi khonggang sida leiriba koi khudima amatta choiroi khongpham setna lemin naraga koi makhan makha kaya gi khongjang changchin jarakani leiba wathok ohen gumsi haiba leiragadi achomba da bisar tawbiyu asengba da thabak tawbiyu hairiba nupa masa se athuba matam da pharaga magi phamam thuk dandi edo chap chana pibiyu thagali bani ngasi akhoina kabui khungi ichinau singja agi thamoina thaga chayeba makhoi gi khungi thaugaina loisanna ba hona bada thaugaina loisangi hona rako da khoi di sida loisan ba pamjadre asiguma thogdok kaya se masing langam dana thogla banina ngasi akhoi gi ireiba khunai se kalongda ba yada banina aigi isa se aigi isu se masida thoiba thogdok se amuk matung da thok dana bagi lambi ma oina khoi di changchin ba yaba khongjang changchalaga aingi thongda logi mafam da changjaraga koi chap chana thengna ba yaba thengna jarage masigi yaba pibi oina phaktana pubi rakhiba ko boi khungi khoi gi ngasi gi GC gi mioi singbu ai koi khungdangi oiba maira paibi imai bi singna hainingai laitana thagali haiba semaso ai thamjarange loinana ngasi ngasi ma akoina haijagi ba wafam se akoi khongpham ama bau lengdana isogi damak akoi pambom tingna theknagani haibase sima thamjaraga ai ngasi gi koino mifam asida matang jigda ai mifam asigi matang asida ai wafam kharasi haijaraga ai tension jare apunba maira paibi gi secretary gi thau pobiriba aikoi gi mingoina panjarbada ikai khondu matik charba yunam ine sundarina hojik thoiba thamoi kainingai wafam thaudo asigi matangda ahakpo wafam gar thambiram bagi damakta ine bu thagatsari ine gi wafam sina tai bazi hairiba ikuisoriba nupa asi mak sen basungya yaroi maramdi marai wak thiraba bacteria masil senariba nupi masa asi gi damakta sangang aida leiriba club lekai manga asida leiriba kabui isanupi asi gi damakta akoi jati bijati khaidana akoi punamak lepi haibo wafam se ngasi gi paliba sarkar gi nakongda print media singna amadi mahapu warakpa ngamgadaba adugumlaba mioi kayana mioi kaya gi nakongda yahun binabagi damak amadi hujik police department gi higher authority level da leiriba department asigi asauba daita launa thau pobiriba police officer singim nakongda yahun bidana phatraba saramjat chalaba asigumlaba gangbi gangmai hairiba nupa asi gi mathakta asauba action lokhat pinaba haiba wafam sida sangang ida leiriba club organization mara paibi punamak jati bijati khaidana isa marai bak thiraba isa nupi asi gi damakta lepi haiba wafam si thambiram bagi damakta inebu ngamkhai leitana thagachari mathang asiri toidoi ndongna aikoi gi sangangai asigi unico haina leiriba aikoi gi club organization asigi president BP oina thau pobiriba aikoi gi marup A Ranjit Singabu wafam khara thambina bagi damak kausanjari aikoi gi stage te su aigi khungang asida su leiriba manipur gi khungang khudimak su yamna nungai taba tabada tujung laba sananga na chatkadaba wakholon kaya amaga loinana tabada sum nungai jannaba loinana taibang mi bai khoi se taibang pan sida leiriba jiba khudimak tagi yamna mi oi bagi minungsi sauba wakhan khanba wangang bahaiba amadi sopa ikai ba punamak
लेरे हाइबगीदमक्ता तैबंग पालसिदा लेरिबा मिपुम खुदिमंगना अखोइबु तैबंग मियोइबनी हाइबगी व्यवहार तौनरेबनी अदुबु मणिपुरसिदा लेरिबा मियोइ खुदिमक्सिगी मरक्ता जंगनगी मनुंगदा लेगिदबा फी मरोन सेत्तबा वखन चेनबा मियोइबा कयागीदमक्ता ngakpi सेमबिनबगीदमक्ता हाइदुना लेरिबा असिगुमलबा यूनिफॉर्म सेटपा नुपा अमना करिसु खंगजद्रबा पिकलिबा सुमलगी सही तराग माथोय खक्तंग ngairiba इकुंगंग असिदगी महाकी मपा ममा सिंगना हौरक्तुना बोटरना सिंगबा चंदुना लेरमलबा खुंगंग असिदगी लैते लायरगी मतम खरगी नाथैनना लेरुरबा बिसेमपुर खुनगी चीनी खुल हारिबा लमदम मदुदा महागना सैदांगदुना लेजरिंगै मतम मसिदा यामना पोक्चेन पिकपा मियोय अमना हौखिबा 2020 गी जनवरी थागी गांगाईगी थेंगलबा हिंगमदा महाकी नुपी मचा अमबु महाकी ngамmi हाइबगी वखलोंदा नमजानम थिक पिदुना सिगुमलबा महाकी पांगन सिजनरगा महाकी अपांबा थबक अदु फंगनबगिदमक्ता तौखिबा सिगिदमक्तदि खुंगंगसिदा लेरिबा मिपुं खुदिमक अमदि खुंगंगसिदा लेरिबा आइगी सागै नातै अमदि खुंगंगसिगी जात बिजात खाइदुना मिपुं खुदिमंगना ngasigi asugumla mipamasi yaubiduna पांथोकपिरेबा सिगुमसे यामना थमोय सोंगना नुंगाइतबा फोंदोकजै असिगुमलबा पेंद्रबा हाइफम तफम खंद्रबा करी हाइना पखम पीगदगे मणिपुर की पुलिस डिपार्टमेंट दा मणिपुर की मई लेनबा अथॉरिटी सिंग दा कर्म वखलोन चलगा हारिबा मियोय से हजिक फाव फाद्रिबनो हाइबगे वखल दो खनबदा वाजरबा खुंगंगसिगी जेसी सेमजरिबा अमदि खुंगंगसिगी लेरिबा मागी सागिना तै मरो पांग पुनमंगना थमोइदा यामना नुंगाइतना फावरिबा सिगुमलबा वखलोलसे ngasidi अखोई करी कर्म सजेशन तौरगा हारिबा victim gi oiriba sigi nupa si mahak se yamna phattaba mana pothok leba session se matab karam na mahak pu serak pi se haibagi wakhalonda yamna saw dait lomi dona thabak tawthopa pama bani adubo hawjik aikhoi magna power paiba natabnina leiriba khunja sing asina power paidaba family asina atonba jati amagi yamna handaba wakhalonda mana khangirba lairaba macha ma oirabana aikoina leiriba sangal lehogdabagi hairiba thok leba thawdoga se thokpani habe se isana thamjaninge adubo मियोय बाइखोगसी हौजिकती वोटर की राइट मतमददी पिकलबसु पिकना लाइरबसु लाइना वोटर अमा फंगबदा अदुकी मतिक लेरिबा मियाम की दमकत सेवा तौने हरिबा सेवन राइसल अमदे पॉलिटिकल पार्टी सिंग सिगी यामना मरु हरिबा थौदांग लेरिबा लेबाक सेमदा खुंगंगसिगी सेमदा अमदे खुनायसि साखोनबा होनबदा चाय सोब दायित्व लौरिबा मियोय सिंग अदुना ngasidi पिकलबसु पिक्चरबसु वोटर दि समानबा वखलोन अमदा मिनुंगसि यावना यंगबिगदमने हाइबसे आई ngasi mak manipur ge civil society amadi manipur da pairiba political parties sing mapamda thamjaninge aina appeal tawjanangmi to the prime minister to the chief minister why karigi damakta leiriba people sigasi khanaba maina aikhogi pendaba wakhalonda lairaba jati singo ton tana hindana hingliba si maram karigino haibase wakan khandabani aina hanginge maramdi बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाइबदी निपी मसा ओइबसिंगदब निपी सिंगसे मसा पिगलिबा ngang sing निपी खुदिमकपो सन्मान तबियो अदुगुमलबा निपी मसा सिंगतुन ngasi de lebak asida sema matamda soba daita lorokतना मणिपुर की लेरिबा मफम कचिन कोया खुदिमकता यामना सबमारबा मियंग अमददा थबक सुबगी नते महाकी पुंसी की लेलिबा मलोंदा तौदुगदेबा थबक तौदांग खुदिमकतो चुनुपी खुदिमककी सबमारबा दायित्व मा फंगे हबसे आइकी वखने थमजनिगे अदुबो ngasi पालिबा सरकार सिना करम गाउंदा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना आइगी खुंगंगसिदा लेरिबा मियाम की दमकत सेवा तौने थोलगिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग अमदि इलेक्टेड कांगू सिंग लोइरिबा पुनमक से ngasidi हाइरिबा थौदोगसि ताब मतमदा मखोइना मियाम की दमकत सेवा तौदना लेरिबनिना मखोइ थोगा सुमो खलन से करी वखन खली करी थौदांग लोखट कनी कर्म प्रोसेस तौरकांदा असिगुमबा पांदम से फंगनि हाइबगो खलम दो ngasi थोलक्त्रि मरम करिगिनो हंजिनिंगी असिगुमबा चिरम मतमदा मियाम की दमकत याइफनब की दमकत आई मियाम की सेवा तौजगे हाइदना अहिंग थिंग खुंगदना मी की मखों सोक्तना मियाम की दम सेवा तौब थोललिबा मियोय सिंगे ngasidi मणिपुर द लेरिबा नतना आइगी खुंगम येमदगी लेवेन द लेरिबा पुनमक से हजिति लोना तौरगा बिचिंग मिखाइ नाइबगी वखलोंदा दुम लेबदोन तौवे मसी मसी कोई मियोय बा कोई गिदि यामना सावखत्तबा वखलोन गे मगदा लेरिबा पांदम मने हाइबसे आई ngasi थमजरमगे अदुबो आइखोइना पामजै हाइरिबा विक्टिम ओरेबा नुपा सिना करी मरम की दमकता मणिपुर पुलिस की डिपार्टमेंट अमदी बिसेमपुर की एसपी मसामक्तदा अखोइना हाइजबा याबा नोनजबा याबा हाइरबा मतुंगदा अखोइना मखोइगी प्रोसेस तौरी सेगना हाइरबदी यामना लुबा प्रॉब्लम अमना बिसेमपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सल्लगा पुलिस स्टेशन ना हाइरबा चिनी खुल्लसी बिसेमपुर मनुंग दे ओइजबा अदुबो माइगी डिस्ट्रिक्ट अमगी वामा लाना
एरिया नाथैना खितंग थैदोक थजिन तौखिबदा माके प्रोसेस से तपथाबो ओरंब याय हाइबा वाखंदी खाली अदु ओरब तारगसु ngасаगी चैनल सिदी हाइरिबा मिच्योर ओइद्रिबा अंगांग सुमनगी सही 13 खक्तंग गाइरिबा नुपी मसा सिबु असिगुमलबा यामना थीना फंगलेबा माकी मियोबगी मिनुंगसी यावदबा वखलोंदा चथरमलेबा चरक्सिगी मतुंग रेदे माकते हेक ताबगा खुदकता माकसे फाबा याबगे मागी तौफम थोबा पिबम थोबा पनिशमेंट पिगिदबने हाइबसे आई ngasi मियामगे मफमदा थमजगे लोइना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैबनिला हाइरिबा असे अदुना महाकी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की जज समना माकसे अखोई मतम खरगी ओना नत्रगना पुंसीगी ओना थादोक याबगी वखलोंदा चेनबगी वखलोंदा माना फाबीदबगी पार फाब यारो हैबगी पौता कया पिसलकपदुना ngasi लेहौरिबा सिविल सोसाइटी मयाम अमदी मणिपुर लैरिबा अखोईगी खुंगंगसिगी नुंसिरबा प्रजा सिंग अमदी इसिननाउ सिंग जेसिना हारिबा वखलोन सिंग असि पुथोक्तुना मागु फाबा ngambage पांगल लैतबना खोइना ngasi फमली मिफम हौखिबा तांग कुनगा मरी असिगुम लवा तांग कुन मरी गा अखोईगी नुंथि अयुकी पुंग 10 दा ताबा मतमदा चंगाई कबुटी कम्युनिटी हॉल दा अखोई मिका वाकन मिफम फमजबा अदुगी ममांगदा प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस तौदना असिगुमला पादम हाइबा न्यूज़पेपर दा मयाम अमा होनदना ngasi फाव लागले अदुबो हौखिबा 2020 गी जनवरी गी गांगाई नुमिसिदा असिदगिना सेप्टेम्बर गी ताबच नुम थामा पंचुमना हाइबा पादम असि नुपा असिना ngasi फाव सथदुना लागलेबा असिदसु नतना मागी अपाम वखलोंदो फंगतोक लोरे मतंगदा मागी खंगना चानबा मागी ममानबसिंगदा थंगिन चामिनरगा योंगावर कांदा हाइरिबा नुपासिना असिगुम नुपी अमा लैबने असिगुम नुपी असि मागी अपाम पोतो फंगवलु हाइबगी वखलोंदा मियामदा वखल खंगल नंबगी दमकता खंगनरकपदगे अखोईगी पांदम मसे ngasi यौना खंगिबने अदुबो नुपी मसा ओइबनिना मियोइबसे लैरिबा इन्फॉर्म सेलबा कुलाई पाइरबा मियोइमने आइसु मंगाई नंग हाटकिने हाइबा तारगदे करम ग्राउंड हाइरिबा पिगलिबा अंगांग मेसोरोइदबा अंगांग दो करम ग्राउंड मागदा मियामदा खंगनगदोना हाइबसो अखोई मयामसु खंदबम चंगे अदुगुमलबा वखल लैताबा ngамजद्रिबा मसागी मरोंदम हिक्सरगा वखन ताजर मतुंगदा आई करी वांगांगनी आईगी अपाम करीनो खंगजदबा नुपी मसादुना ngasi फोंगदोरकपदगी अहानबगी पुंसिदा मागना फोंगदोकबा ngамद्रबसु अदुबु मियामगी वखलोंदा अमत ओइबगी वखलो लागमिनबदुना हाइबा नुपी मसाजी खंगकपदगी महागी पांदमदो कमाइतोनो तौखिबनो हाइबगी हिस्ट्री दो थिगलकपदा ngasi अखोई थेंगजरिबा जेसिना होनजबा अमदी खुंगंगी लैरिबा चिनिनाव इमा इबेन मनुमा पांखवाइखिबेना ngasi थोरक्तुना कम्युनिटी हॉल दा मियाम दा प्रेस मीडिया दा अखोई अपाम अदु फंगनबगीदमक्ता अखोइना चलिबा पांदम असि यौनबगीदमक्ता अखोइना ngasi मियामगीदमक्ता मीडिया दा प्रिंस मीडिया दा अखोइ लैरिबा मणिपुर की एबिल सोसाइटी पुनमक खुसमनरगा अखोइगी तबुम तब पेचिलेदो हक अदु फंगनबगीदमक्ता कन्न होनजबनी अदुबु लूरीबदी हौजिकी लैरिबा पोम सिदा अखोइना पॉलिटिकल पार्टी सिंगना लैरिबा महाकी फैमिली दा खतंग रॉयल ओइबोना मरम वरगा मासे करम ग्राउंड कन्नुना थमलिबो हाइबगे वखलदा अखोइसु लैताबम खंगदबा पांदम अमखक लैरि अदुमाय तौदना ngasi अखोइना संसेलिबा कोंगदंग सिंग से अम तोबगे वखलोमदा ngasi संगसनबा तारबदि मणिपुरदा लैरिबा पुंग खुदिमक्ता अखोइना पामजरिबा पांदम हाइरबि रेपिल नमना फंगदबा चेराक अखोइना ममांगदा थेंगसिगी फेसबुकता कयादा रिपील होइबा नुपादो मफी मरोन जाउदना मियाम मंगा सिंग थोगा मागे अपाम मोंगदा लैरिबा प्रजा सिंग अदुना माहकु हानिंग मोंगदा फुनिंग मोंगदा फुदना सैखिबा अदुम पादम कया चथरबा लोइनना असिगुम लबा मिनिफॉर्म सेटपा कांगु सिंगना मियाम मंगदा पुथोगा मी लिसिंग सा कया गी ममांगदा नोमैना कापगा क्रेंग चिंखलगा माके मसा अदु याला थंबा माके पनिशमेंट पिगिबा अदुगुम ngasi सु मणिपुर द पिबा तारबदि हाइबा पानम सिंग मतुंगदा अमोना तौरो हाइबा वफमजे आई ngasi मियाम सभादा थमजरमगे लोइनना ngasi मक अखोइना पामलेबा पानम सि यौनबगिदमक मणिपुर अमदी मणिपुर की एवरी सचिन अखोई सिविल सोसाइटी मयाम सिंगना अमदी मणिपुर खुंगंगी ओइना अखोई चंगांगै खुंगंगी लाइबिरिबा नुंसिरबा इसिनाउ सिंग अमदी लैरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन लैरिबा पंचायत के लेवल जिला के लेवल दा लाइबिरिबा नुंसिजरबा आइगी मरोबै इसिनाउ सिंग पुनमगना असिगुम लबा ngasi पामलेबा पांदम सिंग ngasi फंगनबगिदमक्ता अमत ओइबा वखलोंदा जात बिजात खाइदना ngasi संसमिनासि हाइबगे पांदम से हाइजरगा मियाम दिंग ngasi सभा बिदाय लौजाय यूनिको की क्लब ऑर्गेनाइजेशन मैम चांग अपुनमगिना अखोई बीपी की फमपोबीरिबा अगी मरुप रंजिना हुजिक हुजिक थोइबा पोंपोंग सारबा असिगुमलबा यामना की तुगजनिंगाय ओइबा थौदोक असिगी मतंगदा मरिक चुंबा वफम थंबिरमबगिदमक्ता थागतबा फोंदोकसरी मथंगदा मथंगी वंगांग लोय ओइना अखोइना लौखतचगदबा मिंगोइनो पंजरबदा इकाय खुनबदा मतिक चारबा बी अमुटोन वुमेन सोसाइटी सांगै कबुई की सेक्रेटरी की थौ पोबीरिबा
इसे बी अमुटोना वाफम खरा थम्बिनबगिदमक्ता स्टेजदा कौसनजरी इसेबु जरीबा अंगांग नुपी मचा असे इशोनी अखोई खुनगी इशोनी अदुबु मराइबक थिबदगिना असुमाइना इकाइबा चोपा नंगो हाइदना मराइबक तमखिबदगिना ngasi चोपा नंगबा नुपी ओइबगी इज्जत पुना मपो मांगे लेखा तादना मांगे चही 13 खतंगदा ngareba angang macha oiresu nupi haiba nupi akhoi sidi इज्जत मांगदी पुरा असीबगा पांखांग चप मानबनी मसाई द मामा ओइबी अखोइना खांगबदा यामना वाई असीगुबा थौदोकसु थोखानिंगदे इजाइसु सिंगदसु अदुबु असीना अरोइबसु ओइरसनु हाइदना इबोदो इबेंदौदा कोक नोंजना हाइजरी खुरुमजरी अदुबु ngasi तेंबिरिबा मयाम असीगी मफमदसु लोइना इसा लोइना पानबा ngakतनी अंगांग असाइदा तौरिबा थबक इज्जत मांगहनिबा असे इसादा मांगहमगा चप मानबनी हाइदना लेकाइगी मेरा पाइबी अखोइगी लेकाइ मंगागी कलब लेकाइ मंगागी मेरा पाइबी मयाम असिना अखोइना इसा दो थोपनी हाइदना खमीदुना ngasi हौ लाउना चोंथोरगा थबक असिदा यावजरीबा मीटिंग मयाम सि यावरीबा इमा इबेन खुदेंगमकुसु कलब नहार मयामसु ममा अमा ओइना आइना यामना थगतसै अदुगा अंगांग असिदा थोइबा थौदोक असि हाइरिबा चिनी खुंदा लैबा गांगमाई गांगबी हाइरिबा नुपासे चही कुनगा तरुक सुख्रबनी माना चही कुनगा तरुक सुख्रबनी पा आसेना चही 13 खक्तंग ngaरिबा अंगांग असिबो अशोके मतिक तमथिना हंजन नुपी ओइबेगी इज्जत मांगहलिबा असे ममा ओइबी अखोइसे यामना पेंदे अदुना लेबा असिदा मपी मपा ओइरिबा चीफ मिनिस्टर एमएलए आदिगी पुलिस स्टेशन की अचाउ असांग सिंग खुदेंग मंगना अमुक तंगदी नुपी ओइबेगी इज्जत से अमुक तंगदी कंबियो अदुगा नुपी ओइबिसे इमानी इचनी इचेनी आइसु नुपी नुपा लोइना पोंगनरिबनी अखोइ तेबंग पामदा मसाइदा मिनुंगसि याविदुना मसिगी अंगांग असिगी पुंसीदा थोइबा थौदो असे अमो हन्ना थोक्तनबा हुजे गांगबी गांगमाई गांगबी हारिबनिबा असिगी मथाक्ता अकनबा सेराक पिबिदुना मागी मतिक चाबा सेराक मतिक चाबा फंगफम थोबा सेराक असे फंगहमबियो हादना मिनिस्टर की मफमदा पुंगिंग चिंगसनजरी अपिन तौजरी नुंसिबियो लाइरबा इमुंगी मचानी करीसु खंगजदबा अंगांग पिसक असिबो अचोप तमथिना ओट नैदना तौरिबा असे मया मपी मपा ओइरिबा मणिपुर की मपी मपा ओइरिबा असिदा अखोइना हाइजद्रदी चंगजद्रदी कनादा चंगजरुगनी कनादा हाइजरुगनी आदिलीदा हाइजरुबा यापोनते बॉम्बेदा हाइजरुबा यापोनते मणिपुर की मपी मपानी हादना ला हाइरिबा मिसिंग असेदा अखोइना चंगजद्रदी कनादा चंगजगनी हादना अखोइना नोइगी मफमदा चंगजरगा हाइजरबा मतमदा नोइना याबिगनी हाइबसिम अखोइना थाजबा लैदना अखोइसु चंगबा मतमदा नोइसु हराउना अंगांग असिगी मतिक चाबा दंदी पिने बियो हाइबसि थमजरगा मतंगसिदा आई लोसन अगसरी इसे अमुटोन की वाफम असिदा यामना थमोय सोकपा थोक्ख्रिबा थौदोक असिगी मतंगदा होजिक पालिबा लैंगाकता लैंगाक की मपू ओइरिबा चीफ मिनिस्टर बु वखलोन अमखक चिंजन बिरंबा असि यामना मरु ओय मरमदे लाइरबा खुंगंगदा लैजबा अदुगुमलबा नुपी ओइबिसिंग पिकलिबा आंगांग ओइबसिंगदा नमजा नमथेक तौबा मतमदा मदुबु मायोंगनाबदा पालिबा लैंगाक असिगी मपी मपा ओइरिबा हुजिक चुली पाइरिबा चीफ मिनिस्टर ना मागी डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट सु ओइरिबा असिदा थबक तौरिबा अदुगुमलबा फट्रबा एनिफ्रोंग मगुन ngakpangamdaba अदुगुमलबा मियोइसिंग अदुबु चीफ मिनिस्टर की पुनिंग चिंजन बिरगा अमुक्तंग वायन बिचार तौबिदुना असिगुमलबा थौदौ वाथोकसिंगसे अमतुंगदा थोक्तनबा लैबाक असिदा इंग तप्पा लैबाक अमा खुनाय अमा लैनबगिदमक्ता लैबाक की मपी मपा ओइबा
ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯆꯦ ꯑꯃꯨꯇꯣꯟꯕꯨ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ यूनिकोगी साइडगी थागतप फोंदोक्सरी अमदि व्यक्तिगी साइडगी फैमिलीसिंगी साइडगी थागतप फोंदोक्सरी मथंगी वांगांगलोई सिंखतजरकपदा एम कांता मितई मिंगोइन पंजरबदा एम कांता मितई बीपी सोबोक असिस्टेंट कन्वेनर यूनिको यारगदी स्टेज दा उजी उजी थोइबा क्राइम असिदा सेनरीबा मिवे असिदा करम करमबा मोंगदा मागी मथकदा एक्शन लौबा यागदगे अमदी होजिक लैरिबा लमदमसिगी प्रजासिंग असिगी वखलोंदा सेलिबा वखलों असिदा अदोंगी शेयर तौबिनबगिदमक्ता अदोंगी फजरबा वाई वता थम्बिनबगिदमक्ता स्टेज दा कौसंजरी एम कांता बीपी सोबो मसामदा फंबालबगी ओइबा थौदोक ओइब्रिना सेंग हरजबदा याम लाइबक थिबा थौदोकनी मसीदा कोई कई दबो याय हैबसिगी मतांगदा आइगी सुम खंगजबसिंग अदगी मयामनासु सुम फोंतोकिबा मयाम लेरमनी अदुदा खितंग सप्लीमेंट तौजगेना आइगी माइकई थमजरी होय मयामनासु हाना खंगबिरमनी पोक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट सुमाइना कनो मयाम लेरे एक मयाम सीदनतना कनो ने ख्वाइदगी फबदी साइ पोक्सो एक से कछि अप्लाई तौबदा कमाइ तौन याद्रिनो अनतगा यारे हेना यारगना अखोइगी इंटरनल बेल पीरिसिना कमाइ तौबनो पोक्सो सी नन बेलेबल ओइगी अखोइन थेंनाबदा अखोइगी लेकाई लेकाईगी निशाबन सिंह क्लब सिंह पुलिस स्टेशन सिंह दा कखोतना अखोइ मखोइना अवेयरनेस पी मतमदा पोक्सोगी मतंगदी याम कन्ना तौगिबम थिंगनै अखोइ लंपेन पुलिस स्टेशन दा अखोइ क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी मैरा बाई म्याम पुलप कखोतना अखोइ एक असी कमाइना इंप्लीमेंट तौगनी लेकाई लेकाई दा लेबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंहना कमाइ तौना मतेंग पांगनी काय बदो अखोइगी लेकाई सिदा लेरेबा निशाबन सिंह अमदी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंहना संसोय सोयदना यावबुयमगनी खंजै अखोइ लंपेन पुलिसना कौदना ममांग हक्तक्ता चाही अमनिगी ममांगदसु चलुरे अद मसिगी एक से अखोइ इंप्लीमेंट तौबा ngamdrisi करिगिनो अकना कना इखुद यावि मसिदी ngamandri yahandri maramsina करिगिनो अदो तागदि एक ऐसे सुंग मग लेतरबा लई तारगदि कमाइ तौना अप्लाई तौदिनो अप्लाई तौबसिदा अखोइना थबक तो ऑनथो प्रेक्टिबि मरमजे करि करिनो मसिगी दा कना बिहाइंड द स्क्रीन द करि कई लेगे मरुम द कई लेगे मागी अरुण अथुपसिना करि करिनो अखोइ खंगम तोय मसैदा अखोइगी मणिपुर द लेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम बुसु अखोइ पुनिंग चिहनिंगी मसिदा नतना मणिपुर द नुपी समाजु मतेंग पांगने हाइदना नुपी खुनाइबु मतेंग पांगने हाइदना सीएम नुन लेखरबा लुक मयाम हाइबदि मणिपुर हौजिक हौजिक मणिपुर नुपीगी याइफनबगिदमक्ता नुपी चौखनबगिदमक्ता लुक कयाम लेखरे अद हजिबो कइदोरिगे सी याम चावरा हंगबो हंगमने अदुगी मथक्ता मुक्सु अखोइ लेकाई लेकाई द लेबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंह मसी मथक्ता ngसाइगी अखोइगी विक्टिम जिगा दगी कनो जिगा अखोइगी एक्यूज जिगा लेरिबा जगा से खितंग अखोइ सुम ताजाबजु खंगजबजु खरा चनैना बोइन थोय हाइ बिसेनपुर पुलिस स्टेशन नदि चिंगगा अखोइगी सेनापति डिस्ट्रिक्ट अमुक चिंगबा अदो फरे सेनापति डिस्ट्रिक्टसु सेनापति डिस्ट्रिक्ट की कंसर्न एसपी चे थाबा तारे अखोइ अदगी बिसेनपुर दगसु अखोइ थाबदि तोकयादे अदुगी मथक्ता मो ngसाइगी करी टेक्नोपोल है मित्र कोइदो टेक्नोपोल की एसपी जु थाबा ताइ हम हम का थाबा ताइ नंगी डिपार्टमेंट दा थबक तोरिबा सी गुम्बा क्राइम चथरे मागी मथक्ता के एक्शन लौगदगे बिसेनपुर दसु अदगी कइनोसु सेनापतिसु हानबदि थारम बय अदु हेन कंसन अमुकसु अखोइ सुमताजाबदा जेसी सु लेरमिना जेसी जि पंगर कगलनबा जेसी दा पंगन कगलन दौसे आई खतंग सप्लीमेंट तौजगे जेसी दा कोइ लेकाई लेकाई की क्लब ऑर्गेनाइजेशन जिंग हाइबदि अखोइ चंगा ही खतकी क्लब ऑर्गेनाइजेशन जिंग मेरा पाइबी सिगी मथक्ता अखोइना मुखरा हाइजनिंग बजे आइना मयाम हाइजनिंग बजे मणिपुर द लेरिबा नुपी समाज के दमक्ता नुपी खुनाइबु कन्निना थोखर लेग्रबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग मणिपुर द लेरिबा नुपी खुनाइ के दमक थबक तौने लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग जिबु याहोनिंगी मकोइ जो हेना मसिगी मतंग यामना लुमुल लहुनिंगी नत्रकदी अखोइ थंदा हाइबदि अखोइ सी खरा कक्तसिना तौबसिदा
यामना कनो पंगन कनबदी ओरोय होय ओरोय हाइबदी यारोय पंगन कनबो ओरोय हाइबदी अखोय नखोय लैरिसी अखोय जु मीनी मखोय जु मीनी कैदबोय थेंगनबा किगिदोइनो तसेंगना असेंग मंगांगदा कैदबोय किरोइदोइनो नखोय एक से लैरे एक से इंप्लीमेंट तौद्रिसी मरम जे कैनो इंप्लीमेंट तौद्रकदि मसी एक से मुथलो आइन जे मुथलो लेंगा मुथलो हाइबजे अखोय वान हंबा यारबने जे कहीं थबक तो ओंदरक तबना चीफ मिनिस्टर जो अखोय कनो सी मतंग दवा हाइबा यारे कनो मसा जो चीफ मिनिस्टर मसा जे कनो जु पारिनी होम जो पारिनी मसैदा अखोय वकत पसी ngasi mifam ji loishalak poisda wakat chi amtangdi yahonningi chief minister da akhoi gi kano committee khutang da adagi mo even masida bo yaraktre loron adu kano bo to yai akhoi copy to kano to bo yai akhoi gi india gi prime minister india gi president akhoi manipur governor jo loina mak tha bai hairi bai pokso ek asi akhoi manipur da satna dabra hangdu hang je akhoi pokso ek se akhoi manipur satna dabra अदु मसी जे बेल लेवल जे कम कांदगी ओहिगे बेल पीबी आई जे करम कांद ऑर्डर थोखिगे मसी के ऑर्डर त पीबीयू हाइबा हम जो कोई हंग बया सले करिगिनो मसाय इंटरनेट बिल म पीगरे हाइबगी पाउजे पे तार इंटरनेट फाद लाइन इंटरनेट बिल हाना पीगरे अदु हाइरे बे एक सिंग जे मणिपुर दे इंप्लीमेंट तब यादो यारोय दबो तारि पोक्सो एक से मणिपुर दे लथो पिरो अकोई सिविल सोसाइटी मयाम द सिना पिरो नतक लेकाय लेकाय क्लब ऑर्गेनाइजेशन मयाम द सिना पिरो अकोई तगुम थोप थबक तौरगे हंगदा मोइना अकोइबो आइन ने सिंगने मियोय नि आइन ने सिंगने ब कांगु ने नम लगोइदोरा सिजो कोई मसेन हंगबया बो हंगनि सिजो सेम सादा लेबियो कोई सुसो सोइदन जो हंगदवनि मसे हाइरब एक असे कोई मणिपुर सुंग चना हलोद्रा चना हलगदी करम कान थबक लखोटकनी थबक लखोलो चना हलोदबो तादि हाइरब एक असे मणिपुर दे लथो पिग्रो इंडिया दे लथो पिग्रो पृथ्वी दे मसी पोक्सो एक असे इंडिया दे लेरबि मणिपुर दे अप्लाई तौनि हाइबजे मुथप पिग्रो हाइबो हंगजे कोई हंगबया राबा तांजा हमजे आई यामना खग हाइबजे चदे अदुगो हजिक अखोई मणिपुर की द लेरिबा बेस औबा अखोई इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया की चिनाउ सिंह दसु रिक्वेस्ट तौजनिंगे हारिबा ngasi थौदोक असि अखोई मणिपुर मास ओइना अमतंग हाइलाइट तौबिराबाइना हजि जि मांग लेबा प्रिंट मीडिया म सिंह दसु अखोई से आई इसागी साइड दे खितंग रिक्वेस्ट तौजनिंगे मणिपुर द मास ओइना मसिगी पाउजी योनबिको करिगिनो अखोई पोक्सो एचे मणिपुर द सनाबा याद्रबा यारगदी कैदबगिनो कोई असुक चाव खुन अमदगी मयाम मी मयाम थोगा फमिबसी हाइब एक सी लेतब समाना बगिनी लेरमदि कोई जि फमोय कैदबो फमदेनो सी एक से सुमै लेतबा लेरगदी कैदबगिनो नमजल थमसे इंप्लीमेंट तौरोदो त मुथप पिग्रो हाइब वाइजे हायरगा मतंग से तिनजरी मसीगी मतंग द थंबिरंबा गिदमक द इनावबु थागतबो फोंदोकजरी मथंग से मथंगी वंगांग लोय ओइना अहाना लखोट जगदबा वंगांगलोई तदो हेंदोना इकाई खुनो तो मतिक चारबा अखोगी सर शिवानंदा एडवोकेट मणिपुर हाई कोर्ट की थौ पुबिरिबा अखोगी सर शिवानंदबु हुजिक थोलिबा थौदोवसी की मतंगदा मरिक चुम्बो वाफम खरा थंबिनबगिदमक्ता अखोगी सर शिवानंदबु स्टेज दा कौसनजरी यामना इशू नुपी ngang mari leinaba issue ma yam sensitive oiba issue ma karamaina ain da thengnagani aduga ain da karamba akoina thabok thoram thong kari lokhatkani haibigi matang sida ai oina yam limited legal oiba ain gi oiba chana pathap ki kaino sida yumpham oiraga confine tawraga ai haijage यानान बदा आइना ताजा बदा आइमोंदसु ngसाइगी सम आइगा याम क्लोजली कनेक्टेड ओइना वर्क तौबा मी खरनासु आइमोंदा पाउसे दुम पिबिरै अदुगा कंसल्सु दुम तवकबा लैसिगी इशू सिगी मतंगदा नाउ इहानान बदा angang nupi macha 11 years su bachai tramathoi katang su da ngai ba nupi macha ma hairiba kiu samana मागी इज्जत खमदेंगनरे मांगहले हाइबगी इशू सिमा लेरे हाइबसी अदुम फैक्ट अमोइना लेरबने अदुगा मरक्सिदा हाइरिबा केसी पोक्सो की मखादा रजिस्टर तौबा एक्ट नेना हाइ मदुसु अदुम चुमे आइना ची मागी इंटरिम बिल अमा फंगिबगी ऑर्डर अमसु आइंगोंदा थारकप लै अदुदा पालिबा पोक्सो की मखादा लोखलिबा सेक्शन नत्रगा धारा सी मखोइना पुलिसना पालिबसी अखोइना अग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की ओइबा म पाले
हाइबगी आर्थदी पोक्सो हाइबा आइन सी अखोइना मसी यामुन्ना भाप तामिन्नबा मा दरकार लेब्रा अमसुंग तंगाई फदब्रा नै लौजै हाइरिबा आइन असी आई सुम लाक्सगे अदुगा हौजि हुजिक नैनरिबा अदुगा अखोइना खनरिबा इशू सिदा यमुक कनेक्ट तौजरके बट ओवरऑल व्यू मा अखोइना खंगमिन्नबा मा यामना मथौ ताय हैबसे आई दुम लौजगे मरम मसी आइन से करी की पांडम द सेमकपनो कैदुबगी सेमकपनो सिना करी पर्पस सर्व तौदोइनो हाइबसिमा हाना कोई खंगमिनबम दरकार ताइ मरमदी अखोइना इशू सिमा पुखलगा आइन की थोंग द थेंगरक पनतन उपाय लेते whatever अखोइना हौजिक मोबिलाइज तौरगा अखोइना हौजिक खनरिबन नैनरिबसी अल्टीमेटली इरोय लोइबददी आइन करी हाय आइन करी तोहनसिगे अदु आइन करी तौगदबनो हाइबगी क्वेश्चन सिदा अदुम लेंगदना अदुम लाकदब लै अदुना इहान हानबदा अखोइना पोक्सो पोक्सो हाय समना अखोइना हायरबदा मागी एब्रिविएटेड फॉर्म दा सी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट हाइदना 2012 ता भारत पुंबगी होना भारत की पार्लियामेंट ना पास तौगिबा आइन अमने अदुगा मसीगी आइन सी भारत तक खतंग खरा अखोइगी पार्लियामेंटेरियंस खरना फम्मगा नत्रगना खरा रिसर्च वर्क खरदा बेस तौरगा हेक्ता आइन से सेमक्सेन सेमखिबरा हाइबदुदि नते मालेमगी थाकता खनरब मतुंगदा इहान हांबदा मालेमगी थाकता सु अखोइना मालेमगी ओइबा लोइसंग अमा अखोइना UN ने हे खाइनबदो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ना अदुगी थाकते इहान हांबदा पृथ्वीगी ओइबा पुम्बदा अंगनुपी अंगांगी ओइबा आइन नमा सुमाइना सेक्सुअल असोल्ट मखोइदा मखोइगी इज्जत खमदेंगनबा इज्जत मांगनबा इज्जत पु खुंगाउनबगी ओइबा करिगोंबा इंसिडेंट नत्रगा थौदो अमा थोलप मतमदा मालेम पुम्बदा कई खनगदबनो हाइबसी खनराब मतुंगदा इंडिया इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द UN कन्वेंशन हौजिके चाइल्ड राइट्स की कन्वेंशन नमा तौई अदुदा अखोइगी भारत हाइबा लेपाक सिसु मदुगी UN की कन्वेंशन दुदा सरुक याय एज ए स्टेट पार्टी मोइना अदुगा UN द खनरकपदा अखोइगी चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की मतंग द खनगिबा रेजोल्यूशन अमदा युमफम ओइरगा अखोइगी ओइबा लेपाकी ओइबा आइन अमा सेमसी हाइबगी ओइबा युमफम सिदा नसाई पोक्सो एक्ट से सेमगिबनेबा अदुगा मसी 2012 ता पास तौरे अदुगा पोक्सो की एक्ट सिदा नसाई मखल मखल की ओइबा थवोंग अंगांगी इज्जत खमदेंगनबदा मखल मखल की ओइबा थवोंगसु मचा खाइना पीरी याना बदा सुम हाइजरबदा पोक्सो हायरगा अखोइगी माइंड हेक लाक्तोइसी नुपी मचा अमा इज्जत खमदेंगनगिबा अदु खता हाना खनबीगनो इट्स ए न्यूट्रल एक्ट हाइबे आर्थदी नुपा मचा चही ट्राइम पांगी मखा ओइबा चही ट्राइम पान सुद्रिबा नुपी मचा ओइगेरा नुपा मचा ओइगेरा पुनमक्सी अंगांग ओइना लौगदबनी हाइदना पोक्सो एक्ट सिना डिफाइन तौले एनीबडी नसाइगी नुपा मचा ओइगेरा नुपी मचा ओइगेरा चही ट्राइम पांगी मखाबु ओइरदी मखोइसी अंगांग नि हाइदना इहान हानबा डेफिनेशन अमा पीबम ले अदुना हाइनिंगबदी नसाइगी अंगांग नुपी मचा खतंग इज्जत खमदेंगनबा नत्रगी इज्जत खुंगाउनबा नत्रगा इज्जत पु नसाइगी मांगनबा ताहनबगी ओइबो वाफम दु खतन नतना अंगांग नुपा मचा यु ओइबे इज्जत मांगबसु यावरिबा अदुना सी न्यूट्रल एक्ट ने ना हायबा सी नुपी मचा माथंदगी नते अंगांग नुपा मचा गिसु सेक्सुअल असोल्ट अंगांग नुपा मचा सु विक्टिम ओइबा लैयबा मणिपुर आई हैव कम अक्रॉस अ केस आई केस थेंगनगी दने ने हाइरेसे अदुना नसाइगी ट्विटर अमना नुपा मचा अमगा नुपी मचा अमगा हाइबदी मचे मनाउनी माना ट्यूशन तंबीरगा नुपा मचा जी नुपी मचा जी मागी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ओइना सिजनगिबा केस मा वे हैव वन द केस अदुगा मा पेनाल्टी दी फंगरे अदुबु हाइनिंगबदी आइना अखोइना ट्यूनिंग से नुपी गातदा तौगिनो बसी नुपा मचा दसु लैयबा अदुना मसीगी अंगांग gi mathakta ngasai gi ijat mangan ba aduga mai ijat khongau na bagi oina seme masi gi ainsi aduga makhal makhal gi oina phibam du gi oina karam makhal gi angang gi oiba pornography child pornography na koina angang gi oiba obscenity nudity yaw photo namaga thagat pasi pokso makha da liable oeba they are also liable under this act aduna tabida angang da ngasai gi just magi penetrative oiba mong highway atadi he izat khamding abada sagon abagi khamding abada natana angang da sok papan baw dang taw baw da masida sexual assault ki oiba ground da su masi pokso action da khaidwe aduga ahum su badana koina hujik hainari ba
penetrative sexual assault chine akhoi na hojik kanna nainari bje sida akhoi gi hojik ngasi gi mifam sida nainari bje si karamba issue no pokso gi mandung di chanba adu karamba thawong no karamba thodong hai matamda penetrative sexual assault thaidana hakchang sagun narga izat manghan bagi oiba wafam du ninga si nainari se mayam na bhap tamina ba masi yam na tangai phade nei loje haibige atadi hojik ki oiba case da hairba nupi macha ji che 13 katang sudangai re haire and then the accused 26 years sure haire mahak na magi angang nupi macha chi ka da changa ga repeatedly January dagi magi sexual kaino se crime just tharak pane haire which means angang du gi oiba magi private part ma adum kaino ma connected oina assault to bagi pot ama leire aduna masidi yamna aggravated oire na logani khoina haibagi atadi karigumba ain masamak si ju pijaraga lei sexual penetrative sexual assault haiba madum lei jarani aduga aggravated penetrative sexual assault na malai haibagi atadi akogi sam chamba ordinary oiba micham haitare akogi londa sum hai matam da aduna tawbuga thabak tawba loisangda thabak tawba loisangi oiba thawpubana ga tawbuga khenayeba haujik thoiba thawdoksi loisangda thawpuba mana angang amagi ijat mangan ba aduga penetrative assault ama sexual assault ama tawgi oiba wafam neba which means ain hygiening bamna hairiba accused constable ni police department tama constable oy somewhere posted in technopol the post my posting du layina hai now adu tari ma loisangam gi employee lobne magi mathakta pali ba si aggravated sexual assault neba sidi yamna grievous oirak pagi oiba pot aggravation yam wanga aggravated haibe atade koina akoi londa handogadi koi meite ronda handogadi chang hen na sathi ba hen na wangkhalakpa gi thong du bo koina aggravation kawi aduna haiba si aggravated sexual assault ama commit tawre constable ama oibna maram oiduna mahak loisang panaba mim aduna crime is very serious and very heinous oibagi pot ama degree du ma koina make out to bangame aduga karigumba madugi duda once FIR register to there is always ngasai maki service to ba yauna manga kadabani ma suspension da la kadabani because cognizable offense ama commit to ba matung dadi sarkar gi oiba employee or service to me sing se ain gi chana patap tadi makoji 48 hours karigumba police custody de laitari mo automatic suspension na layeba si tawdri ba hoji because this person has been enlarged on bail interim bail ama anticipatory bail ama moved to he has been enlarged on bail which means he has not been arrested he is not in the custody of the police so 48 hours ki custody du yoeba technique ama lairi se dum high legal technicality da hairagadi now issue amana mo koi oja ai mamangda ngangbiram bo oja duna yamna striking oiba pointers khara kainogi question oina hangbirame whether pokso exi akoi manipur da chanaribra aduga malemgi thak da chanaram-badu akoi sidadi ek ain si leina chanadagwa chap manare yam chumu afamne now issue di lakadabadi hairiba pokso itself is special law ko yakoi na ain da ain si amna macha khaiba jani da tammingoi loibu su naidaba discipline ne ain se mina su hek kaini hek ubadadi yamna kay haini yamna peaceful loiba mong da ain si na ya ba man ba dubu magi under current si yamna twist and turns mamam lay ba defense attack siguma assert to bi duna sam na hygiening badi ngasai gi hairiba pokso act special act ama oibna maram oiduna mahaki ain sigi chana patha manungda provision da bail gi ba suvidha laite ba the provision of bail is silent in this act sidai da bail pigadabne haiba gi oiba provision amata yaude laisu laite aduna bail haiba si pibam thokte na yedum haini ba aigi legal argument that bail should not be granted harakani once this act is applied on a person maram di ain manung sida bail gi oiba pot lakte ba bail gi pot laitana di bail pibum thokte dum harakani ba aduga sigi ain sida su sigi ain manung sida presumption of guilt na ma yauja lai ba anything kanagumam na commit to na charge to pum matam din prima facie da kai gumba madu gi crime du haiba nupa ko na charge to bi commit to me haiba gi prima facie evidence ma haiba di prima facie haijara gi ko ne hek yeng bada doctor gi chi ni bu khangde adagi ngasai angang du gi physically mangon da gi
मागी ब्लीडिंग तौरपा अमा तौरपगी ओइबा खुदम चांगदम हेक येंबदा मसी तौरम्बा यायना थाजनिंगाय बा मखा ताना थिजिनबा मा मथौ ताई हाइदना खनबसे कोइना लोनची चमचमना कोइगी मैतेरोंदा हायरागदी हेक येंबदा हेक ऑन द फेस ऑफ दी पोतु हेक येंबदा मसी ओइरम्बा याय तौरम्बा याय हाइबगी खंगबसे सिबु खंग तारगदी मदु बेल डिनाइ तौगदबने नै लौजैयबा अदुगा मसी प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट लैतारगदी अक्यूजिना मा डिफेंड तौजरकदमनेबा आई लांदे हाइबसे अंगोंदा मरान सिबा तातादी नॉर्मली चन्नरिबा जनरल लॉ द चन्नबदी कइनो हाइ मतमसिदा मी अमदा मरान सिबा मतमदा मदुगी दु प्रूफ तौबा ngamdri बाउदी मा मरा लेतेना लौगदबनेना आइन दा हाइ अकोइ इंडियन कॉमन लॉ प्रिंसिपल दा अदुदी अकोइना डिनाइ तौबा यादे अदु सी स्पेशल लॉ सिददी मासे हेक प्राइमा फासिबु लेतादी मासे मरान लेयेना प्रिज्यूम तौरगा ट्रायल से संगजनगदबनेबा बा आई मरान लेते हा आई मरान ले तबगी से प्रूफ तौदि बाउदी आई इनोसेंट हाइबदु यारोएबा because this is special law aina hanna na haijari se this particular law si ngasai specific oina nupi macha nupa macha child oiba magi chahi tranipan sudribigi oiba angang singi damakta protect taunaba semakpane adun si special law ko roise aduna masidaisda presumption of guilt to accused ki mathakta ma maran leyena hana layo na hairi adun takpadi aigi maran leye sida trial changselakani ba mama proof taudrabau innocent oi haibasi yagiroeba bapta bibangam braina haijari se yamna bapta handingdane na haijari se plain ani leyeba plain ani sida kaino aptanda generally sadaronda akogi ain chana pathab india da chana basida sumaina principle amakhak lei mioi ba magi matakta maran sibu matamda maran dubu khudam changdanga loinana madu puthokpa ngamdri baudi hairiba mioi do akoina maran leina logba yade haibagi oiba principle amda generally chatleba koi kaino si india gi kaino si the principle of law sida now adudagi thaidoraga hauji hauji ki oiba issue sidadi special law gi makhada accuse ma book toreba magi mathakta case ma pokso gi oiba adu karamba pokso no haimata aggravated sexual assault loisang panaba mi ma haibadi sarkar gi karmachari oiba mi mana angang nupi macha sei tramathoi suda ngai reba ma ijat mangali haibati ta leireba now adu itadi sigi special law sigi matungina akoina yengakpa ta ta ragadi hairiba maran leite ai se maran leite na bo maran leina proof to bo maran leite si yara roeba sidadi nang maran leina changsel lakadabde haiba si ain sina masana haijabni ko it is not being spoken by me, it is spoken by the book aingi oiba lairik sina lairiba chana phatap manungdugi wari ni koina haijari se aina haibana te lairik na haibane aduna makoina interim bail piba se I think this is unacceptable akoina accept to buda aiju katang legally whatever ngasai just to give mindset na tungan ba mo oina magi oiba discretionary power exercise toromba yai adubu ai lawyer ma yu oiba gi term danga taragadi when the provision of bail is not there in the act itself how is there the conduct of the trial kano dunga sagi court of law to bail do pass to be kai athlai gi haibasi my question tawe aduna haibagi special law gi manung da laiba ponina bail itself is very questionable ani subada ina mu laksening bamna 2012 ta pass to graba act ama oijaba taraga su masi magi amuk exis semdokibagi oiba chahi amasu lei akoina 2018 da POCSO act itself has been amended amendment lakpa matamda karamba amendment changa khage haiba matamda karigumba nupi macha natraga nupa macha chahi 12 gi makhada leiba mioi oiram taragadi the punishment should be death penalty bo phangba yare haidana leiba aduna adugi amendment lak taragadi chahi 12 gi makhada leiba angang oirena haiba taragadi magi punishment gi over proportionality ru akoina yengapumada he can even get the penalty of death sibagi cherak simi ainda haiba hauju ji go ba tangkak sida aggravated sexual assault to gi oiba term ding taragadi magi oiba punishment gi si chahi 10 dagi taba yaroi amasung life imprisonment haibani adubu angang sigi chahi si 12 gi makha ni haiba se 12 sudri haiba se proof to bangam taraga death penalty bo changi ba yare what I'm trying to say is angi metrics to ni ko akoina chahi 13 gi oiba pot sida karigumba
proof to banga maba death penalty weba or life imprisonment madi lak pi ai aduga masi proof to ngam dragadi ma 10 years te di taroi aduga life imprisonment lak pi ai ba si yoba dynamics da ina haizening ba taragadi high riba issue shida in case of prima facie case ama karigumba mogi investigating authority thanana tawri budugi oiba investigation da prima facie phangba taragadi they should come moina ngasai bail order du interim nina ngaki oiba matam kharagi oiba interim ni mogi objection report kawgani court na aduda whatever medically examined tawba ama tawba lairamba singdu court ta puthok ta yaroi aduna they should also come with a strong objection to cancel the bail cancel to view and lakadam we have to watch, we have to observe, we have to make sure that ngasai mathangi tarik bail interim gi tarik ma report ko be ma soidana lerangani adugi tarik tu da amuk yesel magi bail si absolute tagadoira interim si kaktoira haiba ma lakhini adugi da thana gi report soidana court na korongani adugi da makhoina objection ama file to koneba thanana masi objection chi da moina lakada bi bail ka thalona lakada objection ni bail ka thalo lak ju wahi ne khatang bail ka that piro kai de ta ya ponte they have to substantiate moina hiding idu karamba ground de karamba evidential support amada haire ibno haibu moi ira kadam ne aduna just wahi khatana haibu ya we have I have seen many cases in this regard aduna bail cancellation tawtadi once bail cancel tawitari they have to arrest the accused once the accused is arrested magi thorough interrogation ama chang piani thorough interrogation chang tadi how and to what an extent mana kyam kuina lisang sina haiba crime ji torongge haiba di yuiba wafum jumoina puthorok pa yaga doini this is my investigation ni issue ni ai ukilam moina moi investigation ru ku tingjan ba yadab dina adubu tawgoda ba thong do this minor lay aina mayam da chorak na haiba ni I am not part of the investigating team I did legal pretext to da kari legi do haijabne aduna bail du cancellation tawra matung da ma custody lawakani custody lawa matung da ma yuiba ngasai karamba mawong da karamba thong da karamba phibam da mahakna karamba wakhalon ga loina na haiba crime je commit tawakpano kai tawge na khangli se kai gino mo interrogation da dum investigation thoksarakani now issue would be ultimately in a conclude tawam dai sida ai matam yam sangna lawjorage aina haijening badi investigation je yamna phajana karigumba chalaba aduga magi oiba charge se matam chana file tawbiraba adui tadi aduga bail objection sima cancel tawtho matuna custody law matunda matam chana charge se file tawpata tadi accused himself se jail de laina ma trial se thengna rakani ba matam chana file tawte tadi ma amuk default bail law hini ba haibdi 90 days su taragadi akoi manipur da chana bagi aingi matungina 90 days surak taragadi even ma custody da judicial da jail da lairamba taraga su 90 days da moina charge sheet file talk ta tadi ma bail out odum automatically bail out odum tarokane we sidi aingi we subidha ne ba adubu makoina kaiwa within that 90 days to da charge sheet file talk sala ba adu my trial se tawna bagi wakhan do purapang ngam taragadi thawong do ma jail da dum lairaga trials lakane ba it's a testing time for the investigating agency also investigating agency me am jing do mo testing time ni they have to prove themselves that they are very capable police personals and once they have gone into an investigation and the changita di akoi yam sincerely taw have si makoi de chu utkadam ni it is their credit makoi gi credit oina phangada pot si yam na phajana tawanengi and especially if it is a case of POXO there is sensitivity amasung sensibility ani yawgadabni ko sensitive oina deal tawba pot ama oigadabni aduga sensible oina su tawgadamne ba sensitivity ga sensibility ga ani si yoba pot si di mokoi da mangham thokte na ilawjai mamde sensitive oina na hyper sensitive oima la su case evidence mange ba aduna sensible oina sensitive oina ani si changsim mina taragadi investigation si yam phajaba fault purakani nei thajaba amadi sum aina lawjai thajaba thamjai aduna it is basically the testing time for the Manipur police to come out to win the trust of the public aduna makoi khra phajana tawiu haiba wafum sima ai thamjaraga mayam dagi tension jarga thank you so much chathariba thengnariba case asigi matang da yamna marik sumba mayamna khangamdaba amasu khangamba kayamarom ani thona nainabada yamna yaba wafam kayamarom thambirambagi damaktabu sir Sivanandabu aikoi gi saitegi thagar phongdoksari
मखा ताबा वांगांग लोयसी अखोगी लेकाई देगी इमा इबेल मेरा बाइबी की सेक्रेटरी अमतंग कौखचगे उसे को लेकाई की मेरा बाइबी सेक्रेटरी ओइन थौबुबिरिबा तौरे मोंबी सनातोंबी देवी वो वाफम खरा चथरिबा कोइने थेंगनरिबा केस असिगी मतंगदा वाफम खरा थम्बिनबगिदमक्ता कौसनजरी आई मसीगी मरंदा मयामना यामना थोइना हेना यामना लोइना ngang आई खरा आईगी मोता हाइजगदबबु मसी आइखोइगी इसुनुपी बिसेमपुरगी मनुंगदा लेबा जिंगनिंग खुन हाइबसिदा लेखिबी इसुनुपी असिदा चतखिबा मगोंदा चथखिबा क्राइम से अखोई नुपी अमा ओइना यामना थमोइ सकना नुंगाइते मरमदी नुपी अखोइदी सिबगा समानरबनी नुपीगी इज्जत हाइबसि लोरबदी असिबगा पांदमनी हाइबसिनी अदुगिसु मथक्ता मसिगी थबकसी अखोइगी लेकाइसिदी अखोई यामना अथापदा ओइना तारमी मसिगी पाउसे समाइना तौरे कदौरे हाइबसिदा अखोई थमोइदी याम सोना खांगी अदुबु हजिक्ति आइगी इरै कासिदा यौसलए अदुबु हारिबा हजिकी गान करी गानबी कांगमै हारिबा नुपासी ना माना उचितबसिबु लेते लाइरे हाइदना आइगी इसु नुपीसिबु माना अहिंग अथेंगबदा संगागा नुपी ओबिगी इज्जत मांगहले अदुगा माखाना अमुक्तसु नतना जनवरी 2020 की जनवरी देगी ना हजिक फावबसिदा मागी कई हाइनी सानापोट ओइना अदेगी मथक्ता अकीबा अमगी लाई अटेम्प तौबै वांगांग बीदना तौबीदना अकीबा अमग लोइनाना तौबीबदे ngasi angang ase yamna phibam jadana soktana lairame masisu khangoi mahangna uchittabagi changse laikai duda magi mamanaba singda magi aningbado apambado phongdo aba matungda mayu thakpa haidar yu thakpa haigadra adugi party singduda khusamnaraga mahariba angang seda ai asmaina tawi nakhoisu ma yabani haiduna sadokpi badegi yamna su magi mapa mama ase kari haini tongan laiba oina tawbadudagi ma uchittabadagi chandokpani haijani masi akhoi thamoi sena nungaite karigi nupi ama aibadi imong asida tole tare haidanabu akhoi bu mama mapa adu tawi hana mana uchittadana mana khara paisa pai ai tolop cha na chai sarkari thaba ma tawi हाइदना मानो उसितना तौबसे मसिमदी हजिकी अखोइगी लेका लेबाक्सिबु पाइबिरिबा अखोइगी सार बिरेना मादी होम जु पाइबनि पुलम पाइजिबनि मागिदी कछु नते माना तौबिगे मतेंग पांगबिगे हारदी माना मतेंग तौहनिंगी अदुगा लोइना ना अखोइना हजिक तौगदबसि अखोइ क्लब मैरा पाइबि पुना मंगना अखोइदी संगिबो खोंजंगसे अमु हाना संगदनाबा अदगी अमोना सु थोक्तनाबा अखोई मयाम ना क्लब ना मैरा पाइबिना जेसी सेमदना तौरिबा थबा असे हजिक्ति अखोई पाक चाक तौरगनी अखोई यारगदी अखोई हामबसिदा हजिक थौरेबा खोंगबंसिदा माना मखोइना फजना लोइसनबिदना तौरबो ओरगदी अखोई फगनी मा हराउना संगपत फै लेमना संगपत फै नत्रबदी अखोइसु इचाजिगी दमक्ता अदेगी इसुजिगी दमक्ता तुंगदा हरकतबा निपी अखोइगी दमक्ता माबु अखोइना अमोहन थोक्तनबा हाइदना अखोइना जेसीदा सपोर्ट तौगनी अखोइ यारी मखै अंगम थाक तौहनगनी हाइबसि थमजना मा अनुसंजरगे मागी वखलोंदा मागी पुनिंगदा थोखिबा थौदोगसिगी पेंदबा नुपी ओइबिगी मागी वखलोंदा लेजबा फोंग पेंदबा सिंग अदु ममा मोइबगी फोंदोक पिरमबगी दमक्ता इदोजा सनातोंबिबु ngam leitena thagatba phongdok sari mathang asidi mathangi wangang loi asi mingoina panjarbada sabita mangsatabam WAD Women Action for Development ge secretary gi thausu pubiriba DWC District Women Committee gi convener Imphal East ki su thau pubiriba amuktanga ming oina panjarbada sabita mangsatabam bu thokliba थौदोसगी मतंगदा मरेक सुंबा वाफम खरा थम्बिनबगिदमक्ता स्टेज दा कौसनजरी खोंजंग असि अंगांग असिगी
कन्ननबगीदमक्ता अमदी मराल लेबा मियोई असि दंदी फंगनबगीदमक्ता होनरगलिबा संगांगैगी अखोइगी प्रजासिंग अदुगा क्लब अदुगा लेरिबा सिविल सोसाइटी अदु मेरा पाइबी खुदिंगमको अहांबदा आइगी माइकैदगी काइखुमनबगा लोइनना तरामना ओक्चरी तसेंगना हाइरबदा हौजिकी थोकलिबा थौदोक असि ममांगदसु अखोइगी एडवोकेट सेबानंदना यामना फजना हाइबिरमे मदुदी केस असि याम लाइबा इसम चंबा नते मसी याम स्पेशल लोइबा केसनी पोक्सो हाइबसी याम स्पेशल लोइबनी अदुगा हाइरिबा पोक्सो एक हाइबसिसु यामना स्पेशल लोइबा लो अमनी हाइबसे अखोइ पुन्ना खंगमिनग्रे अदुगा थौदोक असि मफमसि ऐसु चचरुरे हेक्ताबदगी अखोइ अदुम लेप्तना अखोइगी टीम सिंग याउजरकपनी आई इसाना रिप्रेजेंट तौरिबसी अखोइ यूनाइटेड एनजीओस मिशन मणिपुर हारिबा नेटवर्क बॉडी असिगी women committee haidana akhoi tonganba nupi singi angang singi yengchanaba akhoi committee ama leijai hariba committee adugi women committee asigi akhoi aina convener su oijabani aduga district women committee Imphal East ki so aina convener oibani aduga women action for development hariba organization asigina ai hakna chief secretary habidi secretary ama oina leijabani aduga ngasi manipurda thopa thodok asi ngasi nahan siningkolda thoiba thodok asina ahan ba sunnate aduga masi akoi kan hona dragadi masin aroi basu oidaba yai aduga aina ketang haijaning bada thodok asi laktingai da manipurda case asi akoi nupi angang da kayamuk yamna thodok ase thoklabage haibase asi mamangi sahi mayamgi aina haijadragasu chatliba sahi 2020 gi January degi na ngasi October gi hojik ngasi bhaubada thodok asi punna 160 cases of crime against women and children report taweba hairiba 160 samaga humpu khabardan lakpa खबरदा नत्रगा कोई पाउदा यावराइबा पाउ खरा असिदि जस्ट खरा खक्तनेबा अयाम्बा थोइबा थौदोक सिंग असि इमुंग मनुंगदा मासी हाइदो उरगा फजबन नते न तुमिना लोइसनकिबा समटाइम्स लम अदुगी मेरा पाइबिना पुलिस का तौरगा लोइसनबा अदेगी क्लब अमदी मफम अदुगी कस्टमरी लोना तौरगा लोइसनगिबा मयाम अमदो अदुदगी पाथोरकपा खुमजनबा यादबा केस खरा खग रिपोर्ट तौरकपनेबा अदुने अइना थमजनिंगबसे चलिबा चाही असिदा अखोइ अंगांग अमसुंग नुपीदा रेप से क्याम थोबगे हाइबसी अखोइना नुमित खुदिंगी खबरगी लाइबा पाउसिंग असिदा अखोइना लोखचबदा अपुनबा रेप से हाइबदी इज्जत तेमसिंगनबसे कुनगा मापन सुरेबा हजिक फावबदा कुमापन सिगी मनुंगदा अंगांगी केस है above 20 केस माइनर हाइबा तारेको सही टाइम पान सुद्रीबा सही अहुम मरी मखाई मंगा तरेट तरामाथोय सिदा थोप केस दि अराउंड 20 नेबा रिमेनिंग सिना खगा नुपी मौगुंबा लेसाबिगुंबा थोपनेबा माइनर द थोपा केसी ngасai हाइजग्रे स्पेशल एक अमा ओरिबा पोक्सो सिनसु याम कन्ना माइनर द थोपा थौदोक असे मसी अहक्पा जैराक पीननबगी ममांगदसु एडवोकेट न थमग्रे 2018 दा पोक्सो एक अमेंडमेंट तौथोपाइदि अमुक सेमदोकपा अदुगी मतुंगिना बिलो 12 की अंगांग सिदा रेप तौबा तारगदी मदु डेथ पेनाल्टी पीगदबनी हाइबसे मसी यावरग लेरबनेबा अदुगा अइना मु हाइजनिंगबसी हौजिकी चलिबा चाहीसिदा थोपा थौदोकसिंगदा नुपी तरामाथोय हाटलेबा नुपी तरामाथोय हाटले नुपी मचा अखोय नुपी कुमापन रेप तौरे अदुगा गैंग रेप आइदि गैंग होइना मी अमा खक्तन नतबा अदुना रेप तौबसी पुन्ना केस अनीनी अदुगा रेप एंड मर्डर हाइबा तारगदि गैंग रेप एंड मर्डर सिदि मयांग फालगी हंदक थोकिबा थौदोक अदुनेबा
aduga yamna chingnaningai oiba mongda nupi se thori yalaga siramba mapamgi mioi singnadi thori yanba nate yanjanbani haiba adugumba yam chingnaningai oiba mongda siramba nupi taret ni aduga society case adusu mama tom suicide tawjabani haiba case tara neba adui tadi apunba case ta nupi masa amasung nupi humpu 60 nupi se akhoi gi laimai dagi chaliba sahi 2000 kano se da akhoi nupi sing se hat khiba amadi izzat manghalabane ba ngasai mamang da so akhoi maira pai bi sinau amana thambi gre nupi haiba se izzat tem singna ba haiba se ta sengbagi di asuki matik thamoi sokningai ni aduga mangonda ma se hingbagi kana gadori bra ai se hinghi gadra natraga ai se sibana pharabra haiba sigi magi makok sida puba thangba ngamdaba polum se leirabane ba aduna ngasi nupi mayam ma case atharingai da matomda thori yalaga siramba kerosene haijin laga sigi ba Imphal West ta masa matomda thori yalaga siba amadi kerosene haijin laga sigi ba se pangkui kuidinga da nupi ani je sire ba asmai tawdana mayama makhangdaba ta daba mayam amasu sire ba adugo aikhoi gi leibak asina hairiba akhoi gi crime against women sida yam hakjinna lawde haibasi yade anoba lo mayam ama sema iba ek sema iba adigi amuk handakta su fast track court haidana tongana special loiba pokso gi case paina daba akhoi gi court si hangdokre adu so khoi thagatai government pu aikoina thagattabasu yaroi tawkhala eba thabak singse aduga penalty aduga ngasagi hauze ki yam nungai taba amana corona lakpa matung degidi ngasi asigumba yamna achauba yamna hene soiba crime sing asida chenariba case sing ase masi pangthokpadi hauji phawbada lepaga leireba amata tawdreba kudam oina panjarabada hauji akoina mayamna su tabiramani 2017 gi April gi tang 13 da phangnung gang rape haidana khangnaba nupi masa ani nupa masa taret na gang rape tawkhibegi case hauji phawba loidri aduga hauji sigi matang saisda special ek poksona dil tawrokpa aduga major gi su yauri ko adubu masi tomina hauji leire kaiginoda covid leibanina haidana adum leire ko aduga 2015 da case mayam ama ai mathang haizarake thaudoksi hojiki akhoi gi nupi masa kano sini ko inkonchida thokpase sigi mamang da thokpa thaudok khara su ai haizage khudamoina hairabada kawalam daibungda cinema hall manakta handakta October tha sida bharada leiba moi bharada leiba ngaktani bharada leiba kano amana nupa amana ma se hana degi crime da dum chenarakpa nupa ni haina so khoina tai hairiba nupa sina supnagi sahi adusu 13 khakta ngairiba angang ne ma se achapot pizagi haina nungdang seisida man kaka ina kauni am luna tawba to toksanaba oram doine tawraga na mana nimidang seisida dum bhara do leiminabani na achapot leibige haina hairaga puthokraga angang si rep tawkhre tawraba matungda madu numituda makoi mayam chatlaga mera pai bisingna report tawi report tawraba matungda nupasi nongalaga bodi phare ko atopa mafam amda chendana leigibadege adumai tawraga phagre adumadi yam thuna aduga adugi mamangda amuk aikoina kesi amuk ahalda thokpada saitonda chahi humphumanga suba nupi amasu mase izat mangalira kamai toino magi nupana adumasu tamthina hale madusu yam kupna kano tawra thigatli ko adigi akoina mayang phal gang rape aina khangnabado adigi sigi mamangda chahi mari makhaida ngairi ba nupi masa ama akoigi more dagi aduga Tenopal district ki makhadani chahi mari makhai gi agang se chahi tratuk suba nupa masa amana rape tawraga mayam loina makhange customary law na kaina loisanara sina tumina lainare adubu angang si numidangda ngasagi mase yam kanna
loisanabadudi next day dani ko nimbin sai sida khanga ibasi kamai khanga ino khabar da la ibasi di laktaba yadabadagi lakpani aina mamang da thamjabado aduga khabar da tholakaba case masing asuki matik yameba tara thukpa matam da koi chama tho e haina lawba yaeba aduna angang si mas yamna sathina bleeding tawrakpadagi I hadarakpadagi chahi mari makhai gi angang si more hospital da pukhatle more hospital dagi police da report tawraba matung da angasai gi angang si khara serious oiren tawbadagi imphal da pore laibak tibadi mafam dagi customary lona loisanagre case tawba yaroi haina athingba mayang lay ko lupala ahum makhai lauraga case loisanare customary na tawre haidna maximum singi lakpa case sing sidi ayamba customary lona loisan bangaktane ba adubu aziki case akoi mayam changdana move tawbadagi adu hujik nupa masasi phare aduga magi oiba legal procedure athanaba leireba aduga moregi lamsida thokpa thodok mayam ama leiko nupi ama lalonbi nupi ama poche yonba palenda lakpa matamda Assam rifle nupi na adusu nupi Assam rifle ni mana mukoi ani changaga nupi si drug yaurangani diamond purangani haibegi namada magi hakjang thongdo makut thumna thingjallaga yam thina mabu otkiba adugi case to haji phawba Assam rifle singdu phadri phabegi mahutta adusu customary loan loisanare na leigibaneba aduna adugi mamangda su IPS officer nupi amada su molest tawgibegi case me amamle aina panjariba case khara khak lokhat chabagi wani ko aduga tasengbagi di manipurda asukimati crime against women and children si thoe tawbadabu masi magi mafam thoiba jaga aduga khara yamna kanba mafam haitare ko yam sensitive oiba club natraga organization leiba ngasi thoiba akoi janga ngai mayam sina ngasi bobo leptana honarakpase aigi maikai dagi asukimati thagatpa phongdok chaningi aduga ayamba kawal lamdai bungi si haudre dum akoi ni angkan honai ei mafam duda visit chatle chala kansida masidi khara move tawba mathau tai haibada madu adum police ki side ge su yangkanna move tawdana ba adum organization kai kra tak tanaba adu tongnaba highway gi port mayam amasu dum lei ko adu laningi ba point KCM thoe adu bu dandi pi base asuki matik nemeba aduga yamna remarkable oiba dandi amakhak haita di pokso eki makada 2015 da thokiba nupi macha sahi bari makhai gi koi Christmas numit amada ngasai angang si David ko nupa amana asapot pizage haidana puthokraba matungda ngasai angang si puslaktaba numit tara bawba mamagi manakta poraktaba degi angang krai chakhre haina thiba horokpa matam sida ngasai gi David hariba nupa se hotel da sa tha aga leirami hai nangna angang puthokibdo kadai chakhrage hangba matamda kai haina khumbage haibada nangi na sanupi duro hairaga mana lamjingaga sangon amada pusalle sangondu da angang siraga leirame ado mana sigi kesi masi kaimok taktana tumina leigre makoi da haunabi matungina phungraba matungda mamana police da report ama tawudegi police na madugi case to sumoto case lokhatlaga madugi case to lainung degi angang se lawthoaga postmortem tawre adudegi trial chatharakpaduna kamai tawrage haibada 2018 ge seisida magi death penalty lawthokhieba sisima akoi yam remarkable oiba akoi gi judgment ni haina akoi na su yamna harauna lawjai aduga 2018 da amuk ikau da nupi masa aba laisabi ama muslim nupa amana koinabani chenbani haina puthokraga mase hatu obatungda bora khawda hanjillaga langthoaga kano da phangiba irilbung police station da konba jaga amada phanghiba simai tawdana sawambung kabui khunjau do adudagi leisabi macha masu mafam dudagi hatlaga kadai da hatpano khangde hatoga langthoaga bora khawda hapsan be case asuki matik yameba manipur da thoiba thodok che ado yamna stringent oiba high tare punishment action कार्यक्रम में हमसे हौजी की हम लैंडमार्क ओइबा जजमेंट अनिसी
खरा थुना पीबेगी वाने अतैदी केसिंग से अदुम पेंडिंग आइना तौरगा लोई लेरेबा पेंडिंग लेरिबेगी मसाक से अचौबा अमसु मपानदा अखोइगी रिजल्ट ngaidana leiriba mapanda DNA test kumba kaigumba tawhibasi akhoi manipurda masigi DNA test tawnana ba machine je hoji bhaw leiteba akhoi nupi sing group mayam NGO sing aduga civil society mayam punna manipurda DNA test tawnaba machine install tawbiu thambiu haidana for the last 1 decade chahi tara buksi akhoina sigumba mayam si हाइदि रिजल्ट तो ngaibadi ang kuina changbani na manipur da thambiyo na haibase manipur government na yang kana khoi human right commission bawo yauna torokpa sida ngasi bawo da akhoi gi DNA test tawnoba machine ji leitreba aduna justice delivery system haibatare yamna criminal sing asibu makhoi si dandi phangna bagi damakta changjal lagliba akhoi procedure saisida apan ba mayam ama leieba aduna ngasi dandi si yamna wat pase sina su maram oira kan sida akhoi ngasai gi mi sing sina ki basi ki dabra hai basi jo akhoi na loje aduga in case of sigi chiningkol gi tawriba case sahi trama thoigi matang asida masista akhoi na su mayam na su appeal tawbira me lebak ki home minister su paibiriba aduga honorable chief minister da appeal mayam ama tawi se akhoi tawhom thopani kaigino haibada lebak ki mapi mapa ama oibanina akhoi gi iramdam sida angang sing amasung nupi sing asida asuki matik dan crime mayam ama sathara ibase masi lebak ki mapi mapa ama oina yengjan ba haibase masi yamna mathongni aduga lebak ama chaukhat ba haibase lamdam du da leiriba nupi amasung angang gi phibam se asuki matik phatragadi aikoina phura dalal kya sarasu lambi thong phane am na lagaso nupi angang sing asina kaptana ngahak leitan ama mu hat ama mu turen da phang ama mu ching da phang ama mu labuk da phang khongban da phang imung da gi angang mayam puthok tana rep toba smaina satharak ba haibase aikoi leibak asi chaukhat pa watli haibegi khudam ni haibase haiman ba thokloi masida warobi basu yade aduni aina thamjaning base hawjiki angang chahi 38 sigi angang si akhoi chatle mafam du da yenge police station da su chatle tawbodabo sigi case amna special loiba case ni haidana advocate na so haibira me amna so haire maramdi masida senari ba culprit masida senari ba nupa ase isam jamba angang kaimta khangri ba angang natte isam jamba layman mioi natte madi leibak asigi law and order singak na bani haidana phizol setana uniform setlaga kasam sadana training phangakan sida leibak sigi law and order si ngak pada ai siba phawba thawai khubak ta hapkani haibase wasak halaba matungda mana changhiba thabak mafam neba aduga uniform seliba misak ama leingak asina atuba matamda phadaba aduga phabagi muhutta mahaki interim bail anticipatory bail lotho amba haiba se asuki matik aikoi nupi khunai khaktana tana manipur as a whole society asigi amna laibak thibane haiba se ai thamjaningi karigino haibada ma phaba haiba se aduki matik lubadi oiroeba my uniform ni my posting kadai da tai ma tenopal da tai tenopal gi SP gi makhada tenopal gi district ki nangi jurisdiction nangna pariba lengak mana puriba leima phamse sigi kano sida thabak toriba department da thabak toriba police constable ama samain tawdana crime da senarame haibase mabu cordon toraga thamnana ba mabu ngak selaga ma chen khidana ba tawbiyu ma criminal ni hoi adilen ales ma criminal haibase proof tawdri bhawani ma mara leite haiba taraga so achauwa crime ama somda tawramaga tawgre hai tari mabu section na thamba haibase yamna mathau taiba nakal amaromda mabu atuba matamda phabagi mohutta magonda akhoi anticipatory bail pitho amba asimaksu akhoi na criminal justice delivery criminal justice system ja akhoi kamai thajaga doino haibagi question duneba akhoi na criminal justice delivery system phagana bagi damakta lauraga khongaga tawraga dum mayam ama laiba ngasai mamang da su kano akhoi club ki miwe amana thambi khre sida phami ba myam je
थम्बम सुंथोक थोकतेबा कदोबगी अखोई फमदोइनो मतम मांगना कोविड-19 की तुम्बम चाबम महिक चंगकद्रा कैदोगद्रा हाइबगी अकीबदे सेन तानबम खंगदबने असुकी मति ग्वाराब मतमसिदा ngasiगी thodo asiga mari leinana thoglaiba mi myam se mamal asuki mati gyameba aikoina sen danjagadaba akoina thabak tawjagadaba mayam do loi tawthoga ngasi sileida akoina phammi lauri chatlieba masi tawhanbigano akoi nupi sing asisu akoi yum paliba imung puriba leba ki thabakta akoi contribution chauna tawriba miwai ngaktaneba aduna masi thoktanabei damakta athuba matamda investigation proper investigation magi concern police department aduna yam thuna investigation tawbasi mathau tai ado hojik phawda mi se bel lo thokhrabani kanamtana khut thaba yara roiba haibadi ngasagi law na amuk protect tawraga thamgreba ma anticipated bel lo thokre ma misam ni hairaga thari ne adusu misam ni mana kesu mangonda police na charge tawsalaga aibu phagadore leibam chabam khangdre haibadegi court kidi ngasagi thara abanina madu pirine ba judge tuna adubu somna kandana pikhraba nupi masadubu magi nupi oigani adu lawjarage ahallamanasu ai akoigi mau oijarage ma lawjarage haibasibu sahi tarama gi angang sibu nupi oibe yabraba sahi tar angang ma haibasi kaino child marriage haibase nupi machana sahi 35 sudraba nupa machana sahi kumathoi sudaba taragadi child marriage prohibition ek amasu saungna leireba adu law si mayamam leire government na ek law mayamam seme tawbatabu law se kanang khangdre haibaneba akoi kanang khangdreba sahi kya da nupi se lohongadabano sahi kya da nupa se lohongadabano haibase moi khangdabraba government ki police station amada thabak toriba police amana sahi taramathoi gi nupi macha se luhongbasi yai haibase karamba judgment pirakadageba ado mara leire haibadu ta abani angang se lawrage akoi nupi ngau oirage mai lawjarage haibase haibase aina tai ko masigi kanoda aduna haziki nupi macha sigi matang saisda aikoina mafam du zatlaga yenguba matamda thong thona do nupa sina phajana phaklang hutatlaga thong se makut thikjalaga hangbagi poche ui akoina hanumi nini gi mamangda akoina spot verification tawrubani adubu matam adu phawbadadi concern police station na mafam aduda zatlaga spot verify tawba adu tawde investigation si supreme court na handakta latest ruling order amada tha ani gi manungda case se sigumba angangi posogi case mayam se within 2 months ta investigation loiraga charge thagat kadabani haiba se handakta week amagi mamang da su amuhan na thokrabane ai khabar da thingna jahobane akoi miyam da su yam mikup na hum singna leiba ama mathau tai sarkar gi tawhum thokpa mayam thengdaraga how magi machinery mayam ma department mayam ma line department mayam ma thamaga nupigi angangi ahangi degi senaiba singi haidana magi line department mayam ma thamini karigumba makoina mathau tawraktaba matamda akoi praja akoina kari tawgadagi haibase akoi mikup na hum singna leiba ma dakataiba tawba khuding makta sum yadana leiba su yaroiba kari marangi haziki gangpi gangmai ko masi kanana losalino aduga ma bel budi lothoga leire aduga ma kallaga thambase karigumba magi bel si government na masi reject tobira agadi phare hayang hangjit phawgi manungda kaigumba tawdaba taragadi masi kanana kangkhati bano haibase akoi loi kopna thiba ma changyeba mamangi mayang phal gengrep ki matangda magi sagi angang si halamba gengrep toramba kangbu singase phabada matamadum sanghi khangna amadu MLA gi da quarter da leire haibase khoi loina ma khangeba adubu madu mayam langnara ko matungda ma surrender tawhalakpagi waneba likewise 2014 da sahi kuma thoida ngairiba masagi anaba su leiraba aikoi gi nupi macha ama bisanpur degi
नुपी मचा से मासे डायबिटीज की यामना कनबा हिदाक चादना लेरिबनी नोवा माना फार्मेसी देगी हिदाक लेबा थोखिबा मतमदा वांजिंग टेंथागी एमएलए की मसे नुपानी हाइबा मतमदुगी सु एमएलए हौजिसु ओइरी अदुगा हाइरिबा एमएलए सिना माइगी मसे नुपाना कनो तौरे अदुना मोइ पाउ हाइदोकपा लागे हाइबनेबा अदुगा हजिके अंगांसी कमाई तौगे हाइबदा मासे फाग्रबा मतुंगदा निमिनिनी हुमनिगी मतुंगदा अंगांसी अखोइगी करीबा तांखुलगी खुल अमखक्ता असोमदा यारिपो उंदगी चटपा रेनपांग हाइबो इमाले रेनपांग तांखुल खुनसिदा मासे तारगा एबांडोन तौर लंगथो थममबनेबा नुपीमजासे ज्ञान यावदना अदगिदी तांखुलगी अदुगी खुंदगी नुपी मयामदा थेंगरकपदगी मोइना जाम चाउना मतिंग पांगखिबा अंगांग से हॉस्पिटल दा पुखलए अदगिदी मयाम मासे हिंगना बाइना मा पूरा थवा यावदब हकचांग लंगथो अम्बनेबा अदो हॉस्पिटल दा पुखलप मतम सिदा विक्टिम की साइड देगी मोइ पोरइबा मी सिंगदसु अंगांग से कमाइना फंगबनो अमुक्तंग वहांग पाहुंगबि हाइबसु याद्रे अदगी महुत्ता पाउ हाइदोकपा लागे हाइदना एमएलए मसासिना पाउ पिरकपदगी मयामसिना पाउ हाइदोकपा लानी खोलने न गाइनरे अदुदसु लात्रे अदगिदी कन्ना मुप तौनरकपा मतमदा ngसाइगी नुपी मसासे केदोगे हाइबदा मोखोइ पुलिसना सुमागी तौभम थोक मयाम से तौरकपा मतमदा अखोइगी एमएलए मिनिस्टर मयाम सिंगसी केस सिंगसिदा लोइना त यावसल्लेबा मन त कंखटलेबा क्वार्टर दनि खंगदे अमादनि खंगदे कल्लगे त थमंगनेबा अदुना आइना सिगी मताक्सदसु ngasi भावदि यावद्रिब्रा हाइना खल्लेको मसि यावबिगनु आई अपील तौजगे कनामतना सिगुम्बा क्रिमिनल सिंह से कंखटलगा थबिगनु वान सिगी क्रिमिनल सिना थादोखिबा थोखिबा मतमदा माना मांगहलकदोइबा मिगिसे मसिंग खंगदना मांगहलकनेबा अदुमाइ तौदना ngसाइगी बिसेनपुरगी मतंगसिदसु पुलिसना कन्ना थिगचरे कंखटपा मा यावना कंखटख्रमनिना मोइसु तौ याद्रे कन्ना माना इन्वेस्टिगेशन होरकपा मतमसिदा नंग अथापदा तानिंगब्रा हाइबसे क्वेश्चनसि लाखिबा सुमाइ तौदना आइना थमजनिंगबदि पुलिस सिंगसिसु मथौ फजना पांथोरकपा मतमदा मथौ पांथोकपा ngamhandaba mayam ama leireba si mayam singase aina appeal tawjanimbadi paliba sarkar asina asigumba kangkhaliba kangbu singase dandi pbu pokso case ta asimaina kangkhalagadi moisu chap chaba pokso ekna piriba madugi punishment do phangani haibase akhoi punna khaminaba ama mathau tai aduga ai loisilakpada yam sangna ngangjara roi haji haji angang sigi haji chathariba hoi nupa si bel da leikre adubu ma bel da sum leibadi yaroi nomunata nomadi ma thadorakani aduga akhoi gi Bisenpur police station na investigation ji phajada marik chumna thuna tawra aba within 2 months ki manungda masi phajana थिगत पसे लोरब मतुंगदा चार्ज थागलगदी अथुब मतमदा मागी अखोइना जस्टिस से फंगब ngamgadoribaneba adubo hojik amu covid leibaniना madu amu केस चथादबा हाइब मयामसु लाकनी अदुना सु गवर्नमेंट ता अमदि अखोइना ऑनरेबल हाई कोर्ट ता अपील तौजनिंगबसी यारिबा मकै याम तमथिबा याम नाहेने सोइबा क्राइम सिंग अंगांग दनुपीदा थोपा सिंग असे करिनो अखोइगी मेकानिज्म अमा तौरगा अथुबा मतमदा केसिंग से लोइसनबा तौबियो हाइबसिसु आइना लेंगाक्ता अमदि अखोइगी ऑनरेबल कोर्ट ता आइना आइगी साइटगी अपील तौजबनी अदुगा लोइना ना लमदम सिगी लेरिबा अखोइ इमा इबेन इचिन नाउ सिंग इबुंग इपा सिंग अदुगा मयाम खुदिंबंगनासु नुपीदा सिगुम्बा थौदोक थोलकपा मतमदा आइना अखोइदा सुमयाम तोइना अखोइ चाही कुनगी मथक्ता नुपी अंगांगी इशू सिदा वर्क तौजरकपनी अदुगा नुंगाइबा मतंगसु अदुम थुना फंगिबसु यावदबा नते अदुगा अयामबदी निंगहन्नबा मयाम अमा थिंगनै अखोइ अदुगा मेनली अखोइना लम खुदिंगदा अवेयरनेस प्रोग्राम चटपा मतमसिदा अखोइगी नुपी सिंग असे मणिपुरदा अदुम अखोइगी मणिपुर से ममांग ऐदिगी हौना नुपी सिंगसिना इमा सिंगसिना 1904 1939 लोइनमक इहौ तौरगा मणिपुर से दुम कल्लगा लाकपनि हाइबसे हाइमनबा थोकलोइद्रा हाइना खले अखोइगी इरमदमसिदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हेक थमजलकपदेगी सिपाही सिंगसिना नुपी अंगांग सिंगसे सन्ननिंगबा मओंगदा ओटपनिंगबा मओंगदा
ओलकपा थंजम मनोरमा आर्म फोर्सेस की मखादा मोइना मागी एरेस्ट वारंट एरेस्ट मेमो पीना माबू पुथोखराबा मतुंगदा गैंग रेप तौरगा हाथोगा लंगथोंबा अदगी अमुक ममांगदा आर्म फोर्सेस की मखादा मयाम अम लेग्रेबा अदुबो 2009 की रवीना संजित की केस हेक थोखिबा मतुंगदगी फेक एनकाउंटर की केस खरा हंदरकले हाइदना अखोई से हराउरे अदुबो लाइबक थीबदी लमदम सिगी अखोईगी कई हाइतारी मरी मता दगी खंगना सानबा मबुंग मोपा भाव याउना इमुंग मनुंगदा मसा ने हाइन खनबा ngamक्तबा ओन फादर ना मसा नुपी अपोकपा रेप तौरकपा यूरेंबोंगी केस मपादो मांगरे सीग्रबरा मांगरबरा खंगदे इमुंग दुमा पूरा तुमगा काय काय न चखरबनो खंगदे मबुंग लेरंबा सिंगदुसु युंगारगा पुखीदा तारगा सीजनखिबा नुपी मसासिना मासी हनबम खंगदना मयुमदा चलगा कनागा लेदोइनो खंगदना हजे हजे होमदा लेरिबा नुपीसु अदुम लेरिबा अदुना सिगुम्बासी आइना हाइजनिंगबदे ओन फादर ना ओन ब्रदर ना ओन अंकल ना असोना कनी इम्फाल वेस्ट नुपी मसा अनि मपा मखुरा मरी मंगा चंगगा रेप तौखिबदगी नुपी मसा हंदकता मतोंद सुसाइड तौरगा सीग्रेबा अदुना सिगुम्बा थौदो वाथोक मयाम से थोलकपदा अखोई लमदम सिगी बुंगी पासिंगनसु याम कोऑपरेशन पीबीरगा ngasi तौबीबसे असुकी मते थागतनेंगे अदुगा आर्म फोर्सेस की सिपाही सिंगना नुपी अमा इज्जत मांगहनबा नत्रगा हाथोगा लंगथोकपा मतमदा ngसाइगी मखोइगी मथकता अखोइना केस तौबसी यादेबा मखोइना सेंट्रल गवर्नमेंट की अयाबा लौरगा मोइगी मथकता केस तौगदबनी हाइदना लेबदे ngasi भौबा हाटखिबा तुखिबा इज्जत मांगहनगिबा मयाम मतोम सिजगिबा सिपाहीना मांगहलंबदेगी तौगिबा मयाम सिंगसे ngasi भौबा दंदी अमता फंगदना लेरेबा अदो हजिकना अमुक अखोइगी ओन पीपल सिना अमुक रेप तौरकपा अदगी नुपी हाटबा खोटपा मयाम तौरकपसे याम लाइबक थीबनी सोसाइटी अमा चौखटपा युम अमा चौखटपा लेकाय अमा चौखटपा लेबाम चौखटपा हाइबसे नुपी सिंग असिगी याम चावबा थौदांग लै अदुना अखोइ नुपी सिंग असे अकीबा अखंगबा अमत्ता पीबीदना माना तौनिंगबा माना पांथोकेना खल्लिबदुदा एनकरेज अफबा ओइरगदी थौना हापीरगा मखोइबो मी ओइहन्नबा इसा इसा गांथोकपा ngamjanabagidamta makoibo akoina mai basing phajana tamhanba mama pa oibasingnasu khangnabani chanabani angangsing hak yengbiramu haina hundok pirangano hajikte ko yam sectionba mathau tai sari basinjak thakliba yu natraga drug mayam marang kaina drug su thingbangam dre yumthong khudingi drug leire drug sasallaga tawsallaga seran turan torokpa mayamum su yawdabanate नुपा मयाम अमना यू थकचलुरगा हल्लागा माइगी नुपी फुबदगी सीगिबा मसा भावबा रेप तौरंबा मयाम थोए अदुना सोसाइटी से मुटपा सोदनमकी नोमदी मुलकपा याबगी फिबमदा लेरबा मतम असिदा अखोई खुदिमकसे थौना फना अखोई कैगुंबा खरदी अखोई तौनना पोगलागदी कैगुंबा खर तौमिनरम सि हाइबसे आई अपील तौजगे मयाम दसो अदुगा ngасai mamangda haibikeba nupi organization khakta natana manipur pumba haugadabani nupi singi thodok tholakpa matamda nupi khaktana taugadabani haibasu langani aduga nupi sing khangde nupa sing khangde government ki makhada masal saina legal services authority kaina leiba mayam sina kaigumba mafam mafam khudingda khoigi kanosi chatpa matamda kadoge haibada सिगुम्बा प्रोग्राम तौब कांदा सिदी नुपी की प्रोग्राम ने नोई तारु जोइन नुपी थादोकपा ऑर्गेनाइजेशन अमना कोइना कैनुम तौननबा एनजीओ अमदा ऑफिस अमदा बातोन पीबा मतमदा सु नुपी ngakta थारकपा नुपी गैदि तामनना लोइन खंगदि खंगबनेबा अदुबो नुपा सिंगदि यारिबा मकै नुपी गिनेना नानथोगा लोइना मक अदुम थमगिबा लेगिबा अदुगी पोतु लै अदुगा कैगुम्बा प्रोग्राम से तौब कांदा सो मयाम थोलकते थोलकते दि मी तरंगा कुन तिनबदि याम वाना वाना तिनबसि ओयेबा अदुगुम्बा मयाम लोजी मयाम अमा लेरगसु अखोइ फजना खंगहौदबा ताहौदबा उहौदबा अदगी सी मयाम सिंगसिदगी अखोइ मयाम सिंगसि खंगदबा मयाम सि लेरकपदगी उसितबा अमसु यावरगा सिगुम्बा मयाम सि पांथोरकपनि हाइना खले सोसाइटी अमा कनबसिदा नुपा अमसु नुपी अनिमकि थौदांग चावना लै अखोई इचासिंग असी फजना सेक्शन सी अदुगा अखोइना महै मसिंग फजना तमहनबा अदुमसु मथौ ताई अदुगा हजिकी केसिगी मतांगददी अइना हांजु थमजरमे मदुदी
angang ahum mari leiri hojik nipimsa sigi makhada ani amane mai mathakta mabung aduso angang ni punna moi mari se mapasina normal da phajana lakpa taragadi angang si phajana semhanba semba ngamgani maramaduna akoi ma bu su layeng thoga mainstream da purakna ba akoi myam punna honna minasi aduga sigi case sikhakta natana manipur da acho chobo case myamam su thengnari aina aroibada haizaning basi manipur state human right commission da akoi si ama su complain ama su akoi tha se haina ai haizaningi aduga karigumba thana tongna thabak sing ase manipurna phajana government na paikhalaktraba adui tadi akoi mathang tawba yaba mayam amsu lei adudi ai kona haijarage aduga akoi su masi case justice phangdi bhawda koi chauna saruk yagani united ngo mission manipur 103 organization lei organization singna sing tam loina mak pullaga leibo organization e koi khudimak loina mak chap manana thaudang lauraga khoi su sigi case mai pakti bhaw sikakta te myam su tawri ado akhoi loina mak saruk ya jagani haijabasi thamjaraga loisinjage thank you. Thank you. Nupa nupi animak tuna khang bayaba Madam bu thagat bu phongdok sari mataw sumna aikoina hujiksi wangang loi mayamna mathang aikoina tawgada thabak thoram sing amadi lekai sigi club organization front end organization oina thau bobiriba maya paibi maibel sing organization mayam ji punjal laga marai bak thiraba ব্যক্তি kasarlubu yamna Andam sigi leiriba maya paibi punamakna isan asigi damang isa paibiriba minister oibiri halaman maru mapang khuding makpusu ngasigi mifam sigi loshnabagi tanjasi swaida laujage adubu losalakpa matamda miyamge famda ayangna haijagadaba wafam amana aikoisi united oiba adugumlaba apunba pangal ama haibadi akoi hanasu akoi lekai sigidi any thogdok tholokpa matamda united oiba adugumlaba platform ama lejai madana ngasisu isa madi isan nasigi damaktasu akoi united oina akoi lamdam sida leiriba mepung khudimangna leminari amadi lekai atopa department kang hairaba society kaya dagisu angam mating yamna sauna tawbirai masigi damaktasu akoi tungdasu masigi case na hek mai pak triba mapung phadri bauti lamdam se leiriba front end organization punamagna amata oina lemina khegi ne habo afam se thamjaraga aikoi ngasi tinbiriba phambiriba imaibel singna haugat piraga aina laujaraga doriba gamai police constable bu Manipur legana atuba matamda miyoibu thank you mapamda amatanga haijage mayam fadila sabiro si atumba amon na tokna bagi tamata